ra mi ganda killenyi da wakati kebe awa Allah da killenya de wa ken killenyi mi kan kai nan bugu nan diga kame jani buwadi wala na bundi ka nan diga agula maga kara kibira kan ne to wala wonne ndagedi ko sirin ndagedi kame jani go baga serebedi an go sira wona ken palle an taga wade biya jene hobure ablo gisinde no gisin yana wadi qur'ana allati sunu allati ne make hake ke burungaten wa karna ayanu li suratul nur di na wala ngala den to bo ona kenya gollini bismillah hadi sorom billibiga iga worni golli bureke ga yugo do yagare be ga wanyana wa yani ayugo hilli be ga wanyana liwat yugo do yugo bismillah qarakum billirigani toro ti katundenga ti kaindenga ti hutan sampandenga ken pakati loti gangen kala yang kateni ke ya anda sabati ti yugo yugo wa kebidan ken ke na katu ti hutanga na toro na ka wa intaba gilli liganda tumi igara gollen suronni kembirenga qaballim baki hilli tora demma kharitono kembirenga basre ogodo allahi agara ido allah qallin na ganyama bane ke wona okana qallin na ngona nyime allah antona nya aga na tubi nan sai kata allah mbugadi nda waran nimsi kembirenga nyime sere ma toro qari sere ma katu qari sere ma ka qari bismillah Allah ta'ala Allah magiri tawaban tuburi ganjengi amagiri kununga amagiri hinnane awuce taga horun taga mu janga sai kata Allah awan tubulli kana gollem bonum mo awan tubulli kana wa ahinen sabuda arandu gundi mango tubidi kin ke kahana watinga ke kahana ke kitengri manna no keda awan ne gamne awa liwat yugo do yugo al fa'il wal maf'ul himbe garanya wal ma ganya himbe kebren akite nyano no keta ado kenta bana imam malik ma mutlaqan yugo hillo koni ini gidun walla inya mohsin yawa imanya mohsin yawa ini gidun walla igane ya bala ko ngabane igama ja ko na ngarai iman nakina ngarai bale ko ngani bane luti ganko himbe garanya ara ganya himbe o kuma da habindi ini gidun walla ni gulla mi ga kara ashafiyo ma habindi akanti andani muhsinin yaniya ini gidun wala ina sinaya de ben palle muhsini ga hitiya kebirenga ini katu kame jane Abu Hanifa madhabi kendi luti ganken koni ini rigana nandigati ya nukugilen go kama kompe be gangila deben sui mayite be gangila sui magire be gangila sui ni waraken kama ni nyondo ni siri ati Allah yimeda kenyaniya kebirenga tido kenya kaba Allah ri mo wana himbiya tikeni kenyi wakena ke madhabinga haddul liwat ginde muhsinin ngandai kenga makjaga ko go dibendi gide ya mayite ma kombe yangana serenyo to andakalla kebirenga tona ko bi gille ni go sigindi na sitina wara ana ko bi ganyo to na kan na ko bi ganyo to na kan da kamma wani mi ayi hobre
take duna kinye bonen campagne duna kinye bonen campagne hada madam min takkan na kengure gari anta ya gunu kengure gari ango papier mutunu na sa dinge golle ni kay ando suru ngorono lagabane awa bakal lagabane awa me kunyini awa yena dome awa hinu yena dome adu keni golle ngade arno gumanda sawa bismillah إنما التوبة أنما توبنا الله تعالى را واجب ندو كما ننتي وارغنا تيسرون تاغوا الله سرني دي أرسي إنما للحصر توبون بيغني قول لي ني نيسو إيجا الله إي ميرا نيا واجب يا إدو كما نارغا إلا واجب ندو كما يوكم توبون لغنا سرون تاغو صبرا للذين يمن سودانغاني iga kuta ngollini hala kawnihum agwali waqti wasamidi kem balle iwatubini awatinto yamaga uchinne iwatubini faulaika adukum mangu dosru allah ta'ala watubul liganakum magni allah magri tuane ti tagahonunga amagri gemundi nane an qaribin uchinne kenni maniya hada marame ngunno haranda kamel sina wucini ani asge tubo ngo bote be sutunu aga nanya walma ga manya go kumme be kutunu kengi lenni de kenni balanu balani ya zawra an qarimin ke wure sire wunno gonsu an qarib ke su tanga ma kata nyon kim blaga o kene qoron foranga yani hari sire sagunte nyon kim bakenda jopa aywa tanun kara akinye nogonga akinye gijiminga har sagana tubi Allah wa tubuli kana Allah sereni de Allah digira tubu wajibi ni du kamma kome ganda tubi an nogoni make wakati aw gilli suron ta ko kumunde wan tubuli kana bati man zawra golle kinyana samminyani anga ratu wakati bana ngutubi no ki sammere ado o sammen simana himbe mana bane parce que komi angara Allah kuta en pakati ke Allah kuta e dunubu ke go himbe kinanga yanga ngate be ga wadi gungonde be ga wadi an wo samma kenga ken pakati nanga wanyana dan maya to asire nasire kempede ay ken kon de wonan dangi gilli kitabu tukuna anundi anta gemme sire na golle sunya mangana Allah kitenta de an gaba da islamin so wato hayen sirehe kennen sirehe garen sirehe maase den sirehe be so wato nga ango sawro na ya wakati kebe ibuli saworno ando yanga ngata yake gongonde be ga wadi masiba be goda bate noaro lagara an wasamma kenya sabu ne ken to awon ndaran pakarenga ken kanne ndaranga anna kusa ga tubi ala wal jahala awgil Allah surenga ana golli burin nyanga nan ba ankuto ta maya to o yimene kenya gono mai gara to na to anda to bo Allah hay ga suranda anyi me ga andu konni mo be hay gara ko ne kuma ta mai gara to ike watu tigi himbe ga wike magano anga na kentu antanya na bada do ke de hegaran tu inde ida tubul la kemu nyanda na tubun ni unanda nan di wari kana Allah sirenne de Allah ma ho to sirenda ho na kinyanda nan tlakar nan di wuce tukuna ne an ku ga ne ma wuci ne ani tanga na tubun yana ni nyonki kisma bu ko ya hinamba wasako nindimo inma yakhsha Allah min ibadihi ulama nanyango hontu khairi be ga wadi gongonde be ga wadi ken bakata antanya na
ati tubun tarigana yemmun kamandini iga tubini yawaigo kallanani kunga aga kahirinun gani yani kini lagara tubunga e otigilli anganda wari an tubun tarigine o killama ke lagara tubunga awa lagara kota jahannama di makaburun di kahirun wallahu qasana iwo tubini iwo digansurun konni aywa ati kenta na hene dunani hikena dunadi lagara ni na tononya kita na kiten kutu besundigi digaranga bismillah ate ko mo angudo buru oda yanga ngate teli atadina adaba ora yanga ngate teli kundangani aliman ken torontenni allah honsu konoda kusawro no mo gontu honsu kino to wala kamun demode hangara ho yana hawbre ndara kewara nimisadi daga me yana khare an kiye sere yawo amma kiye sere yawo an ga no kono Allah wono an atangi den no gondi wa tuba nan li Allah da amadu yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutahhirin tuba no Allah ko mun dade sidenga tubi bane kem pakati aw gemen na akhirati Allah kana inda gare kame sine ya bori bati endo sere kallendo fayendo jenendi aga tubi wakati be kem pakati akura ko me amagara sara ko tabe ange be go islama wondi kame sine gindai junubu gandanga akenyi mi arangen kame sine har baan dai ginda anga wadi kame sine hosire ngabe nganda junubu nyugo wanga aywa lengi lengi kona ken ko leni di har baan dai dura seenna jongo tubu ngade Allah sallallahu ata Allah subhanahu wa ta'ala awi kitem bayni wurondi kien tubanunda kien goli buri nyanganunda awi kitem bayni kiendi wuren goli buri nyanganunda daiman Allah kitem bayni tengo na goli buri nyanganundu sere ma tubu ndugundi de sendi kra wakati tude bismillah ya yemmu benu kunga tongonde anta digana angundangane agana yagarun yemmudu awandi nakidi na yagare nyimbe yimbe butuki ay kenta yana de yagare butuki na gure ora ko daru e gure be go bakka hutambo yagare ko mo jongo hede akimi be daron daru sabura na koina angan so binga alle anga kanu akini kenya sabuda kemani kewle anande kawa kiye wudu yaga nyani anga wa konni tatti funuma wala kiye hede sabuda an serenga na bure kiye koki aya kiye taw tagadinde Allah ti aga mega tundi anta igana ga ana ya bas ana salama on juku ngari agana himbe girni ana ho wala batendi himbe gal la hiyanta himbe gam basawunta atanga kata tongondi anta diga dagara agana yagaru mutu kiyenga ni ndaki kedage magada bane wala anta kemma gadangani qarin agana yagaru ku sontondi ni mentanya ni ndanki ni sereya angana kara nampo mutu ken kanta diga nagada kuda angunna diga ti ho nyugoya agara ken kini ya gilli hudenga maganta birambe yagaru ngandari ti jene yenga kembanganti gani walme koro wa kebrenga ken khulu ngakeda anyime bane kini ida yagare mutu kiye kenda gemanda mutlaqan mogonun na atikare be ko kenda gemanda bo hilandi ken anyime yaqebe ga wamma akoni tanta gemmi annambara hutampon kinni anta gemana hutampon yiga bo yugu ngonda herebe kita ina yagare toro mai menati kiriga ningara tikenda gemanda de kebrenga
serebe yakinga nare ti mogo be serega he aw jene walma akoranga amma mogo kitai aga makata gemme mogo sudi kebirenga kella wotini kebirenga na buren kini kuna ra khawara aro hokko ni himbe mbana burenga aro na bur qasen ko ni aro hokko ni mi himbe ganta gembaka okay bukal okay birenga golle be ni no gol islam ko ngamari islam ko ngara dukatu yude harsa sirema kenya yagaren pitiqiye yagaren tawtin qiye anda dunya ni agama dunya kilan faraq diga menyeme bismillah adi qara yagarun nyamil limao ti mogo tuindenga de yugunke yaren kinu qara yagaru yagun nogondi mogo be sirengani diga mendi aron hagandi aro wiyendi mogo be sirengani qara kinya dabari bismillah fa in karaytum angul nyugo aganda yarabe qoni qasabari di awsini an takrahu ana qoni ndi ho yugoya Allah taala na khairin yakim qoni kinga bengani de kimunyana de anganyini Allah ti yarabe gawandi anya kunde anga na qoni sabari awsini an khairin mukindi awsini Allah wolle me bakando kenaka kinga na kasula muruhunga agwa muna lemme na nyamo mo awnyana killo nyaa le nyugoi arnya le nyaare adamare min munna hene tire minga hari lagara sere ganda kara angulungo kutini gollu be ga koda ngani nanti takutini len siren taqewadi ago tokko duwa nyana nanti Allah na hinne ngindi isarananga ken taqewadi بالجملة ندعى منك هم مغو نصرون دكتا يغرونا كني جوكسرني حرق جندني إيجا هبورني أنا أنك نصرون دكتيا كني جوكسرني الله فرنه صلى الله عليه وسلم أتي يغرو يغلبنا كريما ويغلبهن لئيما أتي هو غير سرقوري yarlo kenga ba transferem bana rawiya fa ahibbu an akuna kariman maghluban wala uhibbu an akuna la'iman ghaliba ken sabura iki mahulamin iki wa munda inya sere qore iya kunnan gatiya inda munda inya ba transfer in katta yakunga yo yarun kana ketuna di ja Allah ri khajara bide Allah ri khajara bi jadre an kullu sir qorunyai kem biti kan jamulingai de jamulingai kiro Allah rahim be gemuni sir qore kibre anam magayan qada anan sabari an kataye aya awamu na ya sir qorunyai kem bal Allah dai kiri jamulingai Allah ri jarabiya بسم الله وإن أردتم أدي أنكم نكون دا لامورو استبدال زوج أغانا يقي حراهم مكان زوج يقي نكونغا كيدا نغامدي أنوا مندنا هو ورانا هوتو كينغا ني يوغو بي حكر لنا وآتيتم أنكم بايغنا يوغو نابوري غبي يهوتني فلا تأخذوا شيئا دا سيدي كم أهون نسورغا إلا غا نابوري كنين تكيدي أتأخذوا أمودو غنا ريغنا بهتانا تنيوندي وإثما junubu مبينا abangandeni de ango dungene kenyana wakati be ke hinganyi anyon kolanga ma wakati ke be anda hon sunyada e hotana ganda waram pakarendi na hillo ko huma men talanda ke bring anna ke toro na basanga mundana hotana ya gabundi mani sabuda angara na bure khore be gine ana bugando ho naga ani duutu ango dungene kenyana hora gonde ango dungene kenyana أتأخذ منه شيئا أقول أنا هره نرجع كندي هورا كندي ما قدوني كل كنا أكن نلو عندا ننتعو تناو تنو
hora gondi kari kari khalle kari an ganta mun na hillo ka huma me an gara toro mana hokkinanga kebirenga an dariga anda tungunde ngade anda junubunya de bismillah وكيف atiqam moni تأخذون aga gawari gana وقد أفضى بعض aga yugonun kinye yugo nga bati kinya na kamo وأخذنا ميثاقا agara lahidun liga aga do menaga lahidu be barakatin ngani nan kaso amungu kenga se kanu benu ga dangi lahidu benu ga dangi amungu kenga alla tanda yamusi wata hudu sijira ko nanda imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan hutu kati ndi amunyu gonu kuya ay wa yarake am pay ga tanga yagini an pay ga tangu yagina ke benga akan to me maga ti mo sirenga maga na yagun kacen kutu ti mo haram parenga ke benga kace kutu mo siren woni hitike de ngamu na hotana yagin gara gore be kina ngaken kini ken mo masro de bokel la iduma basra su go yagini hutu kasiranga o kiyo konni o konni no kunsu an diga merinya o diga me ko non mi wure ganiki an diga almami no kunga aw qaranye be nyana diga kannu nyani diga me wadi Allah tanda ya gare kanna tigiti ti sharia mo nga wal manga wala wala imiga anna la wara sharia mo ani meti yaho ibida sharia ma diga ndanda anga wa mun dana ho yari anta mun dana hillo wutu anna ke toro na gore liga sharia ma ken diga ndanda de ken bane wa yugo ganda ken yagare bane yagun no gondi ke biden ko tampon yagare nya kalle an gore bane ta gade kari ko ken kanya oti maganda jeni oti ma amma kata mo faamu nay abara kologoto bo kem bakati Allah tin ngore kem mo bani yani yugo nyimi ka ntali ya garenda mo suma kata kitenai ayo ya gari nyimi roto dinga ngore kinanga ona kira ke wala ko mi khulu hana be ganya dinan pi he jukullo he ho he ay metta ka mo nyan tal na doro ke sabro Allah fare mo mo din kalle ke nda ta ko nan da ni ngarade ay alli nan da go ke mo di inda gemadi ana hutam pon sagai ya ka gemadi ara sagai kim de basiya bismillah ولا تنكحوا ما jaga sedi an kunna ma ho yage إنك آباء awurni kata sisa yagaru benu ganta yagini awurni kunya gen koda sisa ya Allah subhanahu wa ta'ala yugodu yare na kan nogondi hayno aywa mon kita awurni kata kita yagaru benu yagen param dengani yugun kamba awni ken koda awa jupana habe nya kempoloy basa inyi ken nyana mo siri ari ngari nyangoye ari bonoye inyanyana ara kemba ne wuto na kacen kutu ama kendu kutu ko ngome ra joppa kenga na bane wuto na kacen kutu kebre nandi ke kanta gemme aduke بسم الله ولا تنكحوا ما أنكن مغيم من يغين ما كبي معنا من أغا هاوانو غرا يمي بي يغي كما كن يغي للي يغرونغا غهم بي كينغا دانغي كبرينغا كين يمي aha keberinga Allah ti yampe kendi Allah seringan de ati awa habe yaqiyawa kenya anya jawa jukungar nyangenga anya byogundi hoya
aba yaqi yagum bono sabilan ay wakille trendeya dikille srede ngata nam pa wani ken kama anda am pa wani kille kama himbe srega abbe on tenni taban hindiga mo woni medi haramar ma on diga mo woni medi anyi mina haymani angari ngin ni khashariya amadi ngote ya ma ken dabali himbe ga dang islam on kane ke bidenga kenyi mi allah ti ya hegendi ko ga tubi anyi me ago serebe mo gallen gillengi anna wara ko serebe mo ga anna wara wa tubu safin al iqla kuli himbe ko kallenga dangi anyi me amma ju pe gari ago himbe mo gallen ki ga anna ra khawara ti aga habanu atido ke nanti ampawa kana yagar suyari hari himbe ga dan sarama ampawa haba ngana kismai kana yagar suyari hari kenga iti ampawa mai an ko ga nda yagar suyari hari kenga tan kisma mai an tulo musama ngana yagar suyari hari kenga tan ko mai naka abaukum ho sarengo kinanga mubashara kirim pawa sara kiya habani kiya remenin kismai kiya remenin kogoy kungara ya gada sutu naka ara wujuna warao atakewadi akarana to atakewadi naka kara ho ya asu aya on paramutengu ankama awarna koniti agamanu do kendo kendaban habe nyake asuiti amman himbi garan sarai min pawa yaken su asu haram tenganga an kisma yaken su haram tenganga an kogo yaken su haram tenganga wakata ina katianya bane kini lenyugo nyako illandi kini yawa anya kema yawa kini sukane nakatandi kini anya kelle nyagare akidu ngo ina sabe ngo yagare bi haramu de seren kama tahunde mbane gandanya bane donc kyon ko sa haramu di konni ku yagorbe no harami tikallahuma kinya hayma serel lasili anda akirno yagaren kama bane haren yaganga manya ira kine haren yaganga manya aw kinya gari o haramini lemun sukama lenyugo nya kanga o kemo de serere nyugo gara yagare kine kulani yakenye bane haren yaganga manya a harami habenga sere yakemma ir akdunya ne gamundi awal yagaren kama bane harin yang mo yam parama yakelle men ko kem godi magantang kendi gan akdunya yaken kama bane yagaren go kama ora yikini fulani ya le nyangaron ko ngama kebe ngal le nyangar ko harami kama magantang kendi angana roti manga wakati be nyaganga nanya kebre le nyagaron param nga nyaganga manya allo baka manka lendi aganda gemadi na le nyagare masa ko na gemadi بسم الله حرمت أمهاتكم إذا غمانو حرامني عليكم أغا كما أغاني يغي أمانو نكوي أمبا ويقو أي كم بدي أي كم تغني يري أمبا ويقو إذا أمانو ودو أني مسارما أن سارما أما ما سارما أها
an kogo sa hakada yagaru be no garan sararini min ummahatukum banu kuni an pawa yaqu an kisma yaqu an kogo yaqu mi ummahatukum ken biye an pawa yaqu ngade ay ken konan dangi wono himbe no garan sararini oro kuni an mi mahram denganga an ma saraman param denganga an mama saraman param denganga an kogo saraman param denganga wagal ande gimana ku yaki duna ya gare ngani be serna to ando ku bane ande gimani yaki bismillah wa banatukum wa kaya ko yere mam habim ma kawrno yere habim ma worno yere am pawa sarama ke mordiya agare nyaaru hana harame agai ana kunyari anyi mere nyagare alle ni wolle nyagare an kismare wolle nyagare an kore ni wolle nyagare ho haba gaw an sara ho haba gaw an sara en ho haba le tam pawa ni koy hulani yani kem pawa ni koy hulani yani kem pawa ni koy anke nyani kin nyagare mo yagare ma kem parama bismillah aga waxi yagarun kana harama gai bang kusudi ando yagare be go mai aganta habe ago habe aganta mai ago sare habe anta gemana yari bismillah aga hagarinu ka harami aga ya sedem pagarini am pawado yagare be go mai am pawada o habe am pawada o sare habe kim paramutenga anna yari ke mo bane yani an kismaro ya arabe go mai an kismara o habe an kismara o sare habe an ko da o mai an ko gora o habe an ko gora o sare habe yani ya garo ya gari ala lasli yugonga o mai mi go habe mi go sare habe tilka al amma kiya to ni hagarigi ahram tanga anna yari bismillah wa khalatukum aga niga yagaru arabun da kunna khal al khalat khalun ni genga khalatun ni anniga yagarma atun to khalun ni yobe damma bo khalatun qani arab qanin ni yagare be damma o habe ina mai da habe yo sare habe kibra kembara mutena ndagi mana kenya wo kemmo bane yani gari amma maru ya garebe go habe mi wo mai mi wo sare habe amma maru ya garebe go habe mi wo sare habe li khalat ko ni khalat ko haram to mo yo bismillah wa banatullah akhi wolle nyagaren ka harami wa banatullah adu akhi wolle nyagaren ka harami kebrenga ire mun ka warno kendi sere akhi wo yagaro yagare anda habago habe mago mai mago sare habe anda mao habe mago sare habe kin yagare anta ke manna kin yagare bas anni ga nanga walma awatuna nanga wa kem mo bana ka kulle mun gorno kendi anda kismo habe anda kismo sare habe anda kismo mai anda mamo habe anda mamo sare habe anda mamo mai keso no ken digala bismillah wa banatul lughut aywa ummahat aga manu ko haramini manu benu kungara ga sugundi kebida woni kenda sugunda ma o ken ya aru benu ko haramini ti sugundinga place guni sikwai kallo ago mare mago ado sugundi kita ya harbe gara sere sugundi mu chendi aha kinyo ko ni sugunde mu chendi sugunde ya harbe gara sere sugundi Allah ta harama ba kini hokolinde
kammo ado kambire ko ire madhabe gumundi qalle mutire ire madhabe bugu meri ire imam ben sori sugunda mam para moyende sugunda lemenga ay ira men sori ya katta kambire ado kammo ko gandanya Shafi'i madhabin di sere ganda yangare kombolli rakendi na su na awa na minita karago asugi yagare takarago ado ibn hanbali kebrenga angana yagare sugundi takarago yagare gana limen sugundi takarago kebrenga haramina on gorno ando kinya aro menaka ama imam maliki maga ado abi hanifa maga kunti susundi bana ngo wasene wa in masatan wahida kuma na sugundi takarago anda sugundi ala mini anda wara halle khari anda wutu na sugundi matakarago ni kuma da habindi susundi bane kingo wasene aro abi hanifa khallendi susundi bane kingo wasene mais sharti ni way anani aw sinon pilidi sinon pilli kana dangi ti qasu sikin nagati karage tumuya kebire nga sugunde mu cendangi hade sedana ganda sugundi kebire nga kenta jate mais sino kuli no wonega aw kombo ngade amma ndangi lemme pate na sinon pilli matime hatande be aga kari baka kombo maga Allah hinta kombonga ahate har sunu bili gamati me mina serega nda sugundi ken no wonde khari ken da jate yani digame de hunde sawura na nyin koni e sugunde mucilla te madangi ama hate kebringa anga sugundi ken no wonde hari susunde bane ogu madhabindi awhram na gollo no lemmendo ya gale kenaka nga ganda hate wal masugunde mucce latin dangi kebirenga anta haram na wona lo na woro mena bo sugunde na kombo lara kende bane kenya ni wa ayde ho yugo mbugo kombondi katay har kenga nanya jibe ga buwadi hara kulle gay parce que yaro yugo num kombo katin kulle wo sugunde wo bire nyugo nunga aw nyana mo yugo di sere ma asima nan de ken taron dinde ajja ko ya nya amanya lungoydi so khallu wal nasni bi su'ut wal wajar ken wureni lem awa mo makite abara honsu ma mansa de he abara honsu on darna to dulle ho gandi kombon kamuna kinai ira suri da no nenye mira karaga menyira rakendi na illa promolen no gondi te karaga nan ko kenga kin suwanya dan joko me aranya rabi'u tabi'i tidu ya aiken bane wa hari ndaro ho yugo nyami bedi kenga ma allu ngoy mbugay wal ma ya gani la complètement harana yakini nganga ndaro ho nyami bedi katike yarenta tuinadi adagamenta tuinadi atimenta tuinadi o matike da yaru ini du mogot sugunde biga yaru ngo kandi imere menga na karubane awa wawto na kombongine anga diga geringa na to anga yankani na to anga di nugon na to e wakara korosire anga ko mongini lemebe sisa ngato wala da kon he sreni hawatu ne re mewtu ya to ne ya kawtu anga bari kenta ga bayre am parama yo koma ama kenta ko to de won ligni me kandi anke nyaare kere miore me awram begara ko mogri lemebe ana komi aru lemme ke go maya wa yugo ke kana an kina re miore me anta ke mana yari parce que aw komi aru ko gara go habi bo kana muskila
angara kumbong leme o leme ya anke lemun sudo kengo mai anki nare mun suda o habe o kada ko sisandu ya gare gande mai magande habe andake magane me ya sare indi ar kombo sugeni bokini anya mi no kuma himbe ga nyami da ken suyi mame yime mamun wonu ngono ngato Allah ni kamane be ya garenga makko bokine la kawara angawari qatin tabaka ya garengo modi ay me kal yo garu ari dugu kure muku aw kombo ge nasuya ani mo ko ni ma anya le ni ya gasri anda hisrinya ka anda problem khore akriye kandi problem khore amma gule himbe haram dengane nganda o huyu khore yanya kandi himbe go awanya kamini mbosri ana ko misisa walle munuku iso ikunyime adi habanu ana ko iso mai i miranda kan me yagini ara nyamini mo awanya kamini mo yagal awrni yagal lemma ko nyagami ido me naga ire mundo me naga awoni pour le korege kebla nga sere sok sumare la lunge mo asi am go kombol na rakandi de nani aw sugundi wakati nga maganya aga gimu mo kandi aywa bane ngantano na to sugundi wakati nga kati ngwange kombondi angana kombon kene ama hate aworno hoju go kriye kata gani am ngo tende musrena akhira to gendi andanya ka anam pakara to gadi kedi ngere mugu iso sugingi di kemure ni anda gemena me yari anki na ren kutu anda gemena me yari yo sugunde Allah fa sallallahu alaihi wasallam baki Allah kara ko ni kundu Allah farinda kutu so waradi ati yahrumu min ar-rida'i ma yahrumu min an-nasab kibringa Allah gati an sugunda ma haramin ngado menaga an sugunda akhiyaru haramin ngado menaga Allah farinda so an kutu so waradi mendi ati dambenga ho haramin ni ati sugunda ke paramni kibringa an sugunda ma sugune ngorni an sugunda pagari ngorni akala asworni ke mo wardi kana baganda fiqh gumu masala danta nu jatane bakadi comme fiqh ni fami araw ñana yime kenta ñana yime bismillah wa akhawatukum aga wa khiyarum parami aga ya gilli sugunding awa gilli sugundinga ngari ngare kongon sugu awa kebre nganyimi aga so mai akinare mu aso habe ayo kebirenga hagarumu aso hagarbani matugunu aso matugune bani akhi yagarlemu akhi yulemu aso worni ketara ho ga nyando mando haben nagade kimmemu ando ke yagare kan ketara bismillah wa ummahatu nisaikum kebre الصافي رضي الله عنه ati hadisi ni wal hadisi ke sante ni mosri ti arenga na kombon sugu e kombon kini sugu ni tanu karagi kibla tawhara na gulliti hadisi ka sante ni imam shafi radiyallahu anhu wa madhhabi gumu kusudi qaida ni isudi sembe ko binyani akim madhabin sembe ko binni hadisi ngana sahabane kinnya kin diga killen sembe ko binyani amma imam malik radiyallahu anhu malik khano kem godi hadith nga sahabane kenni amad habin sembe ko binga nka nga ken galedi ma lam yu'ariduhu amalu ahli madina wa ijma'ihim hadith nga sahamo madina dun konun golle are ka hokanne ken nga nasiga hadith be kane kibrin akin kin jatine kin hadise mansukh
kitengri parce que oti tuwanu maga mansukhu ngo qur'an de mo be aw allah farin diga mun karike mo di wa ya gara himbe no khara har so ba ayu gono oti wa qarna me akiten tanu me continue ke sante parce que qur'an ay koro ken gonne nasikhu ngam maga laqabi ana wala kil laqabi ana wala kil laqai fil itiqad qur'an yuwani allah sehingeni kallan ka un suwada maganta unta golin dai Allah faran diga min ka tuwanu maga kimbe ngadi imam malik ma hadise nga sahaba ne kimbe sembe ko binga madina dun ko nun nga sigi hadise ke kane wal mi ka ho kanen siga kane a kebre nga ke ma ke golle antaka no khariya kebre nga ake maga madina dun ko madina ngolle kinyin hujjanga kon sukane man saura Allah fara hadarra be so aworni be so ajirni an kulli waqti agari tubi ma agari busine ndi aworni ziyaranga aywa a wucin non himbe ga ko himbe ga nya akaro kinyen digana ago hakare sirube to ko Allah fara ngure diganda himbe mugu aka debidin ko aka qabla dun ko inda diganda kinya ko nakada sikkan tadi amu da sir islam au yatatawwar ko tasu awro kadir yar dade na surni dade na asirse dade ko tasu wakata hadisen ko hulani yana ko mungeni sahaba siringen minu gara ko katta ya susa handeni ora nyi madina dun gono hoygo nyana hindoro kinga dabana in owtini ke diga wakati ndani aw ke mo yadi ko adiga halle hinyi leke mo di parce que mun sawara madina ka onni hi gore ayde madina ka on ngeni madina kenyi madina ka onni hi gore ay iyana allah fare nyamil le mago ira biralle mago ira ka hulle mago aga bira mo be sahaba nun do mena ansar wal muhajirin at amu den ta hakrande Allah farenga tidro i khalen ke anda wari gara hotana nya himbe ga dikenga anke no himbe ga diga anda wari gara to kono akulleni sikka sundare de angora nyi hede akulleni kembuna ken la ke wariya Allah farenga raduna to kona to aw mo bedi ikunyina to nda besu bari nango yana halalen to dina besu yana haramen to dina besu hinga nyime na to mo be yana to dina besu aw nyini hede ay qat'an ya sabuni imam maliki maga i gollen do hadise be gana me wara mayika ho kando hadise be gana me wara aywa akete ke be ngaslami suwatu hakarante suwatu madina konyen hujjaga yani islam o katirni ni yayi alla farenga ni fatini atimani afatina to himu khamo ke hilla gare khamo be suwato madina konyen tirni kenga aywa angana kitabum ba ngay kimmi ngabe ho worni aw hoy woti ay angi ngayira kera ka wari ile gar tona yakundo ken gaben sa hande mo ken tuinde mo ke sabra ken akim madhabin tagande mo ke yakama hadisi ngana saha adu madina dun konun ngama me balile mawo adi ka ko kanen ngama me balile mawo ar ko ngana me balile mawo aw madina kon kalle mutunu na sabunya kunyen hujjanga itana kama akem fabiyende akinye ma habu gumun sukana kinga ayane su kharamoya ayane su yumman kinga oma warihina serega siga kane matiwa nakarni maganta dallun wa mudillun samunte angoko musamdin adomiti ni koda hina maga digaro ke bade minge khalle la iso karamo na yayi na himbe karamo ga yan karamo ani ma da gumen su o islam ma wala kan sonte angana ya mujtahidunga rasikhunga la ka mun tenganda
me himbe ne problem ma be su garin ge kalle kedi an ga marin ge kalle an kallen sire hadi wal mushkila an ga ke mu so gre ba kawre an kallen ne tumi kena ko mo sringa an kallen ne tumi kame tongu wono wa madhabin pinni sunna nyani sire sire qasun diga mo nyani waslama on diga kile as-salafiyya ajib anna mo serenga ike madhabin ni as-salafiyya yani sire sire dang do ngani himbe kam ke ni ke madhabin kutuna hangayga كن خطون خنقيت من هم السلف تابع التابعين هم السلف ماذا يقوم أصوم من السلف أصوم مذهبين تقنتموا على أعمال السلف أصوم ما أدري أن نقولاتي أنواع صلواتهم كان كنا نيري أصلني إمام مالكي مذهبي كتابي سريعي أكتابي كان قلا ترى جمان دي أتني ماني لكن إمام مالكي مذهبي بطانا يامرني باتباع أثر السلف الصالح أواجي من إمام مالكي مذهبي كمان كما أن السلسلة دانجين دوم باتم باتو وقت فاي آثارهم ni tabatel londi aw kenya konanga kibira kora wote nangenda ti ini salafi yo dina tangen kora ko ni serebe gani salafi yo ya anwo imam maliki ma yahim batanum palle anwo abi hanifa qallum palle yani anwo sunna madhhabinum palle sunna madhhabinum suttagante ngwa alal iqtifai bi asar salaf wona sire dangin to ko ni tabatel londi nan toki di bati li annahum ahaqqu an-nas an yuttaqaw on qabana toki di ya dina besuya kisu tagane mane kama Allah wa sallam ayanti angana duna tagandi kamesine ike gari kamesine be de kinyan pasasuya kingana buno kamesine be go sakka kin kama kingana buno kamesine be go sakka kin kama ku kamu sikisine ku yam pasu angana duna wun tagandi kame ku kamu sikisine am pasu ka mande Allah farin gari kame sine bedi manni ya sabu da Allah farin ladi da Allah farin gari idan ngaran talle ma as-sahaba kame sine be go saka kin kama angana toke husringa an usuru hilin tanagi kun seru kun da Allah farin ngalla nungari kenni hi gore at-tabi'in kame sine be go saka kin kama kun da Allah farin ngalla nungari yani daiman an gantin da husrenga an fason to an kitar tabi'in kibir asru sahaba kin Allah farin ki illa al mu'ammirin minhum ma tin bi gana wun kitan dangi o kibirnga tabi'in kibrenga kunya ni salafu salihin ya sawra sunna dun gonum ma as-salafiyya marhalatun zamaniyya la mazhaban diniyya sunna dun gonum ma nanti salafiyya qum malikiyya shafiyya la salafiyya ni waqati dangin din wa toni kame hillandi kame sikandi kame hana ayti islam ko madhhabi go to yi salafiyya kiyani sunna dun kono itiqadi madhhabi to yi salafiyya parce que madhhabi sutta kan tewo kenya kama su awase boye angani himbe tandu khrandu to ngani be ma tango wurno wadi su tango wurno wandi ko hanure la tonu ngana no suru ngana no himbe ga watu min wa ila na uta hinga jepe mo be na lago so wa ke mo be
asu tuinde yen keni me malki sere himbe gane e qaida nga awu amana khibundi serenta imam malki qonni maganta fasiki serenta kanunu maganta alla besime kiwa mana khibuni alla sugandi tigi serenta imam malki qonni maganta fasiki serenta kanunu maganta alla besime alla rakinya da بسم الله وربائبكم أخوة من الرضاعة أمهات نسائكم أخوات من الرضاعة ننتقموا وربائبكم أمهات نسائكم أغيا قمان حرام أغيا وربائبكم أدو أغا قرون دلمو وكوني كالو أغا كتا سري يقيم أحرام تنغانا أن يقيم ما أحرام تنغانا أن يقيم ما يهو غران يقيم سارا كنسو حرام تنغانا gabirin atiqana wara qoron lemu kunni mani allati qoron lemu benu diga qora ay metankama من نسائكم li aga yakul lemu ganiya yakum benu aga garoti kunga فإن لم ngaga gamani aga garo ti manunga ti junugunta aga kamalle nyagaru nyagiyendi wala kinya kosa otin qango man khallendi siriga di agada tamangutu nyagam manya hina aw ari nyagarum maharamanga Allah bakadi na yalli nyagarenga agana gebari nganyanga na yadro kebire ngalli nyagarum parama hari ya hari manga na kara haranga na mangara yalli nyagarum parama ari nyagare su himbe araya ya ndengu nan kaso himbe mari Quran karao himbe ri Quran karao aswambana anda wara gara kandogon kallen koni donc amma nya nyagala nanti kenni idran kalle kendi le aro su ay alle yagaran fi ma haramana angadi anya kalle min ngadi kena haram danga yo Quran o gam ngo ko watunga yujrihi ala majra al-ghalibi himbe kan gaba amma sirra yagare wutu yagare bi ke me khirsaw maranta hallene ayo angawa yo kona anda simene kelle yagare kay me tawo ken yagani kiyan sabuna anga ngaba simene himbe ara ken bugadi angare yagare utaro hallene bolli yagare wa ma angawara lo simene ken ati ay ken tarinde ibrahima awrini aswambana bismillah وحلائل أبنائكم أغارين يقول لين يقول يقوم قهرامي أغايا الذين لين يقول بينو من أصلابكم يغني أغاي مي قورن قتن أني مي سارار مي نعم أورو كيني أما اللي منيني بس ينغرار منيني نقول اللي منيني أي كم فدي كينيا كم متين تهرامي نعم تي كينيا كأون كوني أرونا كله تناو عندنا هم بيجوا حرام نيرانغا killet na wala awra mina ngangira remenya kenyani mingira awa min ko na yolle menya kenyani ay kemba ne ndaram diranga anyi me sara remenya kay kinyo haramina bismillah
وأن تجمعوا كبرنا عن كهمندقا بين أخي الأختين غرندو مينغا كينغا حرامني إلا ما دمبين قلي ما سجندين قلي دمبين أخي غري ندا ما أيادوي يعرف اللي بيه يو ماي ولا ما يعرف اللي بيه يو هابي ولا ما يعرف اللي بيه وساقي هابي أي كنت مين ينام ما يغني ما يعرف اللي بيه يعرف باني يسكندي كبر كنت مين ينام ما يغوي باني غرا حلي الله باني مutunu باني كرا حلي الله باني mutunu inta kapami yere sunnanda ka hay yagarendi hagari yagare o yagare ari haba qona yagare mari hawa gren yagare inta kapami ke yagare do ke yagare ke do ke haba o habe ada haba o mai ada haba o sare habe kumpilin tanya na yugubani yakai dobe ada ka hay gari ari ma wa gari mo ke modi ki yare do ke yare kero ki aro ke ma o mai aro ke ma o sare habe aro ke ma o habe kun tanya na yugubani yakai tabani banin kara halle wal ma banin kara halle ko mu wa kusa ko digan de pinne ti yagaru hillo yagaru hilli angana bani ya yugonga antake me bani na bani nyari tandake me na ko me yugo bani ma yagaru hillo yagaru hilli angana bani ya yugonga na bani ya yagarenga antake me ina me yari kebrenga yugon takun kappa me yagundi e oti ago habe ando himbe wo habe Allah an woni mutunwa ago mai awro me yaginwa ago sare habe haro me yaginwa haka ora ko anda niga anda matuguni haka ayi buye nambe tawsul la nabaga turi karamoto mwenye katana mudo karamoto mwenye kana mudo katata bismillah ma ganta himbe kinga dangi jahiliya di way gara kubenu konige sugunde mbange aywa mare ma umbange yagumbange kebida kama kenya karide islaminu kuntanya na sire yagille mai kebida himbe ga dangi islama on kane ken dangi ne singarte kebenu ya arba Allah farengar himbe ga hiya kebida kharaga khare to kunta yagin بسم الله الله تعالى الله مغري غفرانا يودانغين دون دغاني مغري هناني تاي او تشاو كم ودي wa magri او كم ودي واندا غليغون غا بسم الله والمحصنات او يا هري بيغان تايغين غري yare wono kallu akun tagaro menaga sugundi tagaro menaga mare man tagaro menaga kibrenga sere ma asma ti ken su garo yagene de ay ken wono kunta yagene de ken mani al muhsanatu yagare be go yagu tangiya aw yagu ni go tangay yagu kacewai nda sere ma gati kibrenga ku ganda no bane angane kata himbe kallembo silanga bosne ay ngana dar المحصنات
yagare be go yagare aw yagunyu go tangaya ken ga takendadi hari ginay amare me gay hari an kallu gay hari ginay sugunde ga tawro me na aw yagunyu go kace bane kebila ken parame go kutuma bismillah minan nisaa gilli yagarunga ma ganta kumbenu aki tungara ken marane yo ken kan hotana ide kebila ke kan bagana koni salama nga digandini inda deben khiri iga madunge sagalenga inda kata deben karana salama nga digandini tinna himbe katiya woni kayr no ngode ke birenga angundi himbe go yawi angu ke ba anya kam ngokendi dati illa ma malakat aymanukum la soqal watni huwa hadama sabu nikah mana burago la yawu subuda asibede kiye ibrenga debe dungu ngamadu salama ngwa imadu nge sagalenga amasuro himbe halanya gajanga kebenga himbe nda kitegeni nge yagendenyi bo kenta dide igande istibare ngana nyime bane indage muhimbe khalle kella wawutunu arwa gagana aya honi bismillah kitab allah alla rakisa akama alla raho digandi angon islamin da annabu agadan ko konun do ya haygara himbenu ko ku ga nabu ga de yagarun kutun diga gada idiga gara kamo an tabtagu agana yarukum mundu agana burunga tumbarenga ndai na qobo horenga ndai na huta karanya mani sabu kada yaganu gana gaide ntaro je nanu gana gaide nandi Allah ta ngana gure mugundi bane ta nyime an tabtagu bi amwalikum agana mundu ta ga gurenga ay ara su wala ngalana muhsinin ghayr musafihin ngamunda na yagya ngin gorenya ni Allah ta ngana gure mugundi bane angamunda na jeni ya dabari la ghayr musafihin ngamu na yari kutampo tumbari ni ngako akobono kutampo akobo muso gore ai sere ga yari anda gore nyabundi anga jeni anda gore nyabundi nga Allah ti iworo ya won kalleni intaro jeni kalleni gorubi haram dengani itakawani mahar al-baghi wa saman al-hurri wa saman al-kalbi wulli jonko jene muso hore ngaga na gure nyiga kunu goru ya haram denni jene muso akin nenta geme ari enta geme parce que himbe ga tage batran kam makene batrani والمبني على الباطل باطل أدما كوني دارو وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قرية غنم كتابون كني يكوي خلاص ندي الساقة قرية من سابورا إن دكان دين كيتي يغرون دكا غرا عند بكوي كبلنا كيتين كوتينكو يهودا قاجيني دكيم bueno ari sisa ati o saga ni sisa ora sus ko ne sansa ko wo sere mwana kama do kina yimi ko akilla be soya
بسم الله يخريكو وكيراكم ولا الله سبحانه وتعالى أهل يارو بنو جاتكيا ni bugu sire yagille magunde angana hay alla yana i khalle mo to kiti nga yimebe ay manatu ko tana ma bago guda onta mo tana tu maganta ya mari bati at-ta'abbud bil ahkam kitu ni nya ko bagara ko da mo be keno khallen amma hikmatul ahkam kitu na habe ga wai nan daranya kiya sabuda ai ora woti ni kenna hawai ga Allah ga himbe sabu Allah yana ken na habe ga wai ayu goni hay ga himbe ko nike parce que ora ko nan dangi daru yugan sikiti ya gare musakan su ko mandenga asu ora kenya ko wage bira anga na ku yugo nya kenga anga na kalli ke wutu sisa amalli ke wutu parce que hakaran de ho ganda ya ma kuna likenye sire hawa ya ku alli kenye ni an kisma yaqu alli kenye ni amma ayo an gam an wa khiyaru ago mai ago habi ago sa habi ho ganda ya ma hakare ga alli kenye ni amma wa khiyaru alli kenye ni am pagarinu alli kenye ni aywa alli ñagari lemu a akhiyari li ñagari lemu a akhiyari li ñagaru hakkari ga ho ga ma asna likini yani yagaru benu ga jate ti umma aro yagaru hilli mai ka huma me go mai mi go hawe mi go sare bogat an ñake ko wona yagari ha ma anni ga amatu ne ma an ñake mpakari ko ga nda ma hakkari ga alli kini nan ga so haranya ke ga dibe aw komissa kuna alli kini nan kaso kebire ngam ho gandan ken ko ne mutu ken da kelli ken buanga an kana ko ne mutu an alli ken bugai quran pagari mutu ko anda ho hagari mutu wa kaza kebire ngal liku ko ne ngange ndangi me kalle mutu himbe li ken nan kaso bangana hay islam ma gundi hakren ta gundi agar yaaru be ko ta ma yagide aw ko man nganda wutu like be gono ago amma har bana indi be suna ho bugay o suga nda ho bugay ken ho baga be su like o kini anna hanyu kite kini nan kite nan andu ya nan kite kini mi anga mundu ku yadi Allah hegar ya rube nu koni tanta gemme anni yari aw gemme annan kite kini ku ba ne yayi anta gemme anna himbenu yagi gemme nan kitingil boy wadde gunati zu muhrab ya garubenu alla gari yakum param ndanga ken alla wan kitingil nugo bane anda bu goy ya garen su akite kini en param ten gar himbenu jate taw awa anta gemme anna ku yagi alla wan kitingil nugo yagi am pawa ya kan su alla wan kitingil an bawa hawa ya kensu Allah wan kitin kinni an kogo ya kensu Allah wan kitin kinni kinni kembagi alle nyugu nyaku Allah wan kitin kinni alle nyagaru Allah wan kitin kinni alle nyagaru le nyagaru Allah wan kitin kinni alle nyugu le nyagaru Allah wan kitin kinni alle nyugu kismari nyagaru Allah wan kitin kinni an pagarenu Allah wan kitin kinni amma waqi nyagaru Allah wan kitin kinni kunta lemunu de ay kun kalle o xembene yime serem pawa tunere nyagare anga yare andak manan kitengide amma wa khiyagare le nyagaru anga yare ni andak manan kitengide anwan kitengini amma wa khiyagaru koni mere nyagaru ya ngodi gana Allah wan kitengina am pagariya ngam pagare nyagare ngodi gana andak manan kitengide anya qemma Allah wan kitengini amma ma Allah wan kitengini ahaba ma Allah wan kitengini ahawa mama Allah wan kitengini tani yaru binu ga kota tanta gemman na kunyari sugunde sabura mare magu sabura kallahu sabura o gemman na kitengini anya kelli yaru o gemman na kitengini anda bu hui anta gemme
hara karante yagare ganda kara yugun durundo menaga yagare suntano na huringollen dabari yugu benunga wono ani gemme suna yagi kebe gani kallenga di untat na karate wona jimbuna na yankede la an wato himbe gonyana awo addigir ku hilli bane addigirun pilli bane ada ya galaqi ani kitillono sejuranga na kemba ne ya tamamin de abagire yugonda kara yagarum ma yagare sugo no ani gemme in yagai yugo suntan kallenga ni de ab makayen kore ni akannen kore na hinnen kore ni me kensu alla kiti gono hasa kembe gani kallenga ho ho madiga yagar kura maganda ina yugo ke kitin kare na utu sunyan to benga kata yire ado ay yagal ke na kemba na tamami di ajire to kembe ni kallenga ini nganda ko ko la hin huri kem bakatinga an wasi min hota na himbe ga dike be kendi mo wasu amabu la dina loga on campagne ni sabona jurubu ma campagne ni ango jurubu mbutu ngana an allo ni lan ketengi ni wonni gare jurubu tu ni ba kenta sikya kan takli to aga ko nan de jurubu bane awri nan tageme yimbe kan tageme aw kon tan tageme ngana kuna hegelondi na kuna neundi komi honu ngana kunna kota ke sawa sirma ke jati la wakalla akana kunya kami tandonga angana jopana tandonga banan de serro sere je ina nganga ko sare ga jine taya nda jopin hayne ye hina kimbe ga hiti kitiren kiti kim pallani kitiren kiti ngorni donc hon jopene honne ajilo no गर्ने honne ya sawuni Allah subhanahu wa ta'ala saddan li zari'a sugore burenna magare senu sabura awageme las serem qaida nyene serem magande ko junubu ya hara to ngani junubu to ngani e commentatu Allah ga wiri gan himbe maka ka wa junubu kai hara to ngani junubu kore angana tubi Allah ya hede هذه القاعدة أمركم بالصواب بسم الله استمتعتم عينيهم وتعظتم بهم مثل صوتي إن الله كان عليما حكيما بسم الله فما به من هذا النغبي لبنى تكنيا إلي يغني خرا يغيم يهتمبون على هبي لكوتيدا يهتمبون لكوتويا ولا دون أجنو أنغني كما غاري أغادو يغارو فرمي دونالما تكنا وهتمبون لكوتوهالي على كيكو دارو أسري غاري أنتي هتمبون غني واجب يعني أنا كي يغارينا أتي مدمو كني anta gemian nambara kini anta gemian na riga ina yiga anta gemian na toro na bose kadi nga aga yagum balle kini ndem balle ande gemadi na hoto ganda mana su to ganda ma kini mo go beri kem tibasia tampillo ngane hutam bonga yagum balle ya garanti ya he karagondi mi ya he tamundi mi ya he tampilli nyedi basindadi walma aywa keda sukan tamaka kaso da himbe ko anna kan duwa hatu hilli su qawsi ko sanna ugine tuka basda ko ko ne ani gimu kan ne ni
anta gemme sere nasore bismillah Allah ta'ala Allah magri tuwane ti taga honunga amagri gemundina ya adin gayembe لم يستطع طولا kenga makata hutam pobundini an kun yugude amakata inyari hore yagarunga ngal islamin yade wa islamin yagani akin makata hore yagarun hutam bo makita maka wa mimma akitungara kemara kebiranga kenni kinya ko yani odi hore yugonna kutumbare nyari aywa shartu nane yagun pakati alli komo yugo nga dina hore yugo komo yugo ndo islami yagare suganda gemari au gemana ya inda gemari anya dambe o dambe ya anya hore qabla o qabla au gemana ya nga hore yugo shartu nu yugo no kinga matimme anta gemme ana tumbare ya hana hore yagarum putte makitama bane bismillah min fatayatikum an yagi aga silamin ponnan gayagarunga kungani tungundana yaruya ati Allah ta'ala ayani tuananga إيمانكم ti an kun tungundenga de parce que kona tiya anagamundi e kome ti dina dungi Allah ta ayi e kome ngani islaminga hore ngani islaminga hore ngati ma awa horum putam bokita aro kome nyagini nanti dina dungo he wallahu alam bi imanikum Allah na an kundi ko su kallentu de kebe isilanga ni islam ko ngom kuma ga mo kebe nga wakalu saraira ile kara gundo mo kara kento ko Allah ma Allah na kento aw gilli awa digam batinton rubba amatin tafaddalu al hurrata itumbaren gabonta am pasangunta hore ya garunga limanan ka gondi aro dina ganga gondi koma onni togo hora onni togo limanan ka go kengo komedo Allah ya na Allah gara digandanda maka barai ken sauda bismillah ba'dukum bata angu adamare mu yugonunga aga sugummi aga sugummi de an kundo tumbaru aga sumbana dinandi ke aga sugande islaminga aya kunga diganda magandu aya nandi tumbari nyeni aga islamiya bane o kemti basiya ngana ni hore ya garen putamponga maga amai digananda de bismillah ibrahim kayaru nyari بإذن أهله ti dun konun dunga yenga tumbaru nganda ye kari yagi ti ikama nyugundunga yenga وآتوه agani ku ihutamponga ti mogotu indenga maga matali nyadi maga nagase nyadi yani maga hubugai akini nangemuti wakati konin den kahane anani ikama nyugundunga tai hutambo bega koni anna ken kahana kini nande kome kallema kunyadilla age mukanne maga hubugai maga sigi datina ndangi kahana bismillah محصنات harisa aka anya yagunya ide غير مسافحات imati sangede na hokini ni yagea imati sangede ولا kuma gunta sange diga ni serenda hora gunta haram ni kama islam gunyanti sange mparamteni islam su kama a horen kama a komen kama bismillah ولا متخذات أخدان matika agani yammi yanyagarede na hokine ken sabura ay islam gunta ken diga ninde anta diga ni horenda ama diga ni ando komen na kiyawo ko shartu nu beno hay iga konni ko mi yagari yagondi hore yugonda shartu nu sikani aya worni su ko ni me keni bani hana anani
hori yagarun kutam pontam ma o kinni hanan ahilani an pay tumbare be yagni ana ni islami yani asikandi nga may yag ga ngojeni yiwo ke ogen nga may yag su ngojeni ini ken wore ne serebe ga wasu nyagi o may yag on tajeni ne hari hore hutam bogan ta kemma anta gemi ana tumbare yagi masrebe ga hore putam bongi maga kebrenga kanna mundana ko me hari kya yagi ay kenta gemi hore wala wa tumbare be ganga wa mundana yagi hutam bogan tam maga an kanango jeni ne maga ya islami nyede akama islami ya islami awa islami yugo anta kahiri yari yagi bila kusikani ashartika kebirena alla da hojugo kono dangani lakin kekite yukhassisu ora qarahu fa ankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa arba' ya garebe ga dalu ma qara yari himbe gana lungara ya gandu khara yari hillo siko na gato o kebirenga keni logo inga ay gara kare wala qur'ana wasihne kem moyen asri ganda ti qur'ana ti ya gare gana lunganda anna yari ma hu na gato ara to ngoni donc bari antasira ko ni kundunga la gara digamen ko ana digamu ko ani su konni mera keni bra kuma gati maganta tumbaren ta digana hore wonda ma sharta nuski awonu ayanu kana koni yon ka kebe hake e komu nkonna ko hegoi ni dukatu kembe ayama ya ken sabura anya kan dai tisrebe gana tv du hunguna da araken kamane londiro lakenga magandu ngada aga wajiban kam mahanya islami ngani bane kutumu Allah ya ma tumbare min gaba an fasu hore dinandi kaman sabura garaganya islam wanda kuma wondi gadi islam woni mita kuma womunda kiyan sabuna garaganya ho go ina sabui na liri lo kuma wondi na logondi na misondi magawanyi mana arakanya da bale aganda ya nandi yago ngoro me na koy mo be galloda awni me wa ko yago ni jidien surtout way islam wa Allah radigandi e ato ara kuma gondi gandi nka kuma goni mi Allah tamunda kiyan sabuni ho gani prezo ya ara ro ko ba kunga ku sabura agoni me mo be honne Allah garu ma ganyeme o islam gondi kome yagare lemme kindi kome yi hara hawa gande horega kome yagare lemme ni kome yi hara hawa gande horega horo yagare nka hanare menni hore yi hara hawa gande kome ga hadi ya qaida dinam bangi habi mu hayni nga kome agondo horawo manyo hayni ke nange ni horenga angenda tumbare mutu na nyimuji busundai muslima on di lemeni ko mi kita anda maniya siza anda lemme ke wara sunu ni godi ado problème ni godi na to atanta di akitintari amabuga sera e oso habe tingiri ko mi wa kamol anda hoyugo wara kane amabuga sera atakantadi na pour kenna maganya kibrin alkhana wari kinya sabuni awurni kane tumbare be gandani aganda sare wakati ya Allah kinya ngani wakati ngal wanda ken kalle prezo suntai anta sare wakati Allah awtu bokem mo bani yana gari anyi me tumbare anyi me komo gari anyi me awori Allah awtu parce que kenni horengi
tumbaren sure men ni komenye maganda kamanyugo nyime reme ken hore ke sabura aryan kana takabuadi takin wani tumbaren nyime kana luwanda kita ngaya gini anda dungunu loge madi anna qawi magana horo kempalle yawundi ga mi kana kellit di basia bay kesudi lementa ko ma on kitana kedi amogo lemengo ko ma on kitana bo satinu ko halle andage mananya ken qaida lemengo ndar nya ko mi himbedi ko mi anyi mi tumbaren kalle ko manda ko bona horo o kundi menu diga na bo kebre ngani on take awreni na ma lemengo ra hoyugodi atanta di akitenta di lenkite gantadi kibiri ngani be tumbare kenya hore ngata to anga islami ngata ni be bismillah fa idha awsinna adibira kebe kum yarun an yari fa in atayna ihai gari yagum palle ci awaju kubrege ngani jene nga mango kon tagandingena tumbari yagin don kamma kinga hore nyagari yagin don kahana kamma illi yangan katega da tumbari yagi halle aganda jene ba kebre ngana gamni hore yagari nyagi balin khalle me tagandi mukinne hore yagi balin ngana jene kame jane ambakadi kame jane tagandi mani me tangarage jane kebelenga tumbari yagin tenka tangarage jane ambakadi tumbari yagin bali tangarage jane ambakadi koma yugonga ayagin tenda yagin bali jene ngana sabatai tangarage jane ambakadi Qur'an an-nisindi man kama tumbari yagin tenga na jene amma yagin balin kalle ma tumbari yugon kalle ida kun kancheke parce que hinni sukwai bani ngana ko ni bane ken ngure ni kutulla ko jinde ke bismillah zalika o musina on tay kun kallendi nga ayam ko wa ko noy kidungal lenta ko mun kalle mutlaqat komin yari ayugo ma yagare aga jenenga sabati ona gulla magakara ay kenta komin pakendi zalikati aywa marahonun yagunga bira kebe awa segantanda liman ke wodi gana yemme nya dangani akamanga kanu jenenga al anat ti anat langande parce que jenen ho langande jene dinan sura langa dina suma dungetai jene hada mare maun ka husuma dungetai aka husu gilli sira unga jobe himbe da salle mugo amma salle mugo anda dina mugo amma dina mugo igaw mugo be nyana tikeni yagunga asro yenda asro mbalago sira suma dungetai hina besu allanga besu da boy kote sabra allah da kriti al anat jene langande tagen de sere su gono atu indemo ke jeni na ken jeni na ni ahindal sere sura bismillah wa an tasbiru ga harisa de allah wodo o batede ati horoyu aganda sabari na tumbarun yagiyen to khairun kyan khairinda lakum aga dangani de mani sabara ora lembi be goni akoni go sarene aywa angara ay yagi darura sabura aranga ma yagi darura sabura so ambana de lemme yana ko menye de anda yagi darura sabura o amma yagi darura sabura o lemme yana ko menye de ke sabura annam mun honne na Allah ana
kinanga mogobe anga walle mum baka badan sunundi wa an tasbiru khairun lakum bismillah والله Allah ta'ala غفور غفرانا يعني رحيم الله هنا يعني يريد الله وقبل كده ومكمودي إمام مالكي مغا أرو الشافعي مغا أرو أحمد مغا سرنا وتنبارين متنو هرجيني هوري يغارين يوغا مغا أنت كنتين غسر والله هلو وتنو باني غندا مغا أنت كنتين غسر الله سكوت هلو غندا مغا أنت كنتين غسر أما أبو حنيفة كنتي هوري يغارين كوني غو سربي مغا أنت جمكين كمان ندا كنا تنبارين متنو hari ginda ga tiyo kan najide hari na ga tiyo garatana hori garatana ya musakanti ma ta gebe kim ba ne dior kin ayri masu konti hukumun goni ga wonan di tasurna halinga wanya mo jede ibe ga tawanda hori garaka ko tambo ni ba tawanda hori ga magawo to marana magana ga so illa ka mun digan kan bismillah يريد الله الله تعالى ولا مرنو كودا ام بانغاندي اغا دانغاني او اغا دينان كيلونغا اغا هينو سرومغونغا او اموندا ناغا كاندا يمو كيلونغا كونغا دانغا كاني انبي نيمو ادو كيفارو مان كون كيلونغا التحليل والتحريم كيو جيمي كنتا جيمي كيو جيمي كنتا جيمي انا موندا كيمي نيا كونا غدا كبيرا فتبيو قرابتو دي بسم الله الله وامندا انتومي اغا كما وامن ساغي تاغي بكا كوتاي ني توبو ني ساغي وامن ساغي تاغي بكا كوتاي ني كتابتي بسم الله والله الله تعالى عليم توانا نيانتي أنكونا حكيم كموني نانا نياني دي أنا هم بيت دبر كتاقي أجي منتني دي بسم الله والله الله تعالى يريد الله ولا مرنو يتوب إن ساقي عليكم أغا كماتي نوني دينا ويريد الذين أيمنا لا مرنو يتبعون كونغا الشهوات باتني نيون كيلونغا يهوديا نصارى مجوسنو أرجينانو كونغا مندا أن تميلوا إنينجي ميلا إنينجي يا عظيما كين قورنغاني بكاكيا إن الله خليهم يريد الله الله ولا مرنو قرين أن يخفف إني وندندي أكما خلق بس الإنسان إذا أنا وري من تجا الله هندي يا سوني الله ومندا حلال ناو حرام ناو نكبانغا ناقدا الله ومندا نساقي تاغي كتاكيلي نيغا الله ومندا نموسرين كوياغي nasara nu ube yahudiya nu walma majusu ube jena nu ay kungo ndana nyinge bakakia nyinge be qore ngari mosri man saura
inyon gilungu kinga ndanya aga sunanya bani adamar min qallahu dinni yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kini aya bani Allah wonni winyum dunu taqay an taqota mun de ati qarima ja'ala alaykum fi ad-din min haraj Allah man nyawndi liri suya aga kama islam o ke dinan nasara nanti yagaribane anda kenya yagir aywa iqra mo qorungo tuni yagoni men dagi man nyagi ko tay mo gendi de kinga warna te muskila be ya akore ni de a problème daru wora honne kadi yahudi ya kingo tikita kaynga bire nyugo ati yagari nyago hakende hakay bi ngal wanda kinyagi bire nyugo ana janda gemme ana ndangi bane de bire nyugo ana ti allo wa yagarun kapame allo yagari ni matune kapame ndawari hari kapame amma majus e kunti yande gamunde ti sere aywa alle nyagare taw gemana wutu anyi me wa yagare ago mai mago habe mago sare habe o gemana wutu karbande alle nyagare arsu dare nyagare ta so amban an wa yagare arsu ta wa yagare ta so amban ko ndiro mena kum mazuma haramin tan allo yagare sutu haqqen tay damman tay ande himbe dagi wana lawto genya non kati angara hobgundi bane ajime nangiye duro kenya dagi me angara hobgundi bane anya kay ana hutam ponya kinni angara hobgundi kaya bana ajime tibira ngana kudiga mu hay islama umbu kusuro menaka ari hosurungu suni kahuma me hoburu be warina kungara islama ngani dinul wasatiyya nagane gankaw ama kacen kutu ama sita kana kacen ngan kanenga ba kacci gillingen ara yaguko na haqqi kay ara yaguko honu anda kunya gel na yaguko honu nandi kapame islam ba unya ngam wonni kay himbe ga tike kenni anyo gillu munye bismillah يا أيها buraki bi Allah subhanahu wa ta'ala aywa ahigra koda ti yagarun wono o maadi kuna kita awarna bangando da na burun wono ka hana wono o maadi kinga nyonkin ka o maagi ya gare ko anda tibi ya garen sunta digananda na buren sunta digananda angaro himbe anna kari kentake anda ke modi ya garen nyugo digananda na buren nyugo digananda nyonkin nyugo ka kalle ngo gemme mo hosini jene ara sere kari wa hakala bismillah ya ayyuha ya yemmu benu kunga tongonne لا تأكلوا ya ga sedan kunna magayige aga na burunga do me na ganenga awati batarangane halali harami ko gan harami kan su Allah maga batul kibya kama harami ngulle nya ga do me na ga an ngulle nya mogo anna burin mundi mogo amma ga nya harami ngulle nga Allah da halale ko ada harami ko ya kunga ko mo be sisa halale wadi harami wadi na bure be ko ke mo di kama ga na bure mun mo gonya aga do me na ga ti harami ngadi kenta gebe bismillah إلا أن تكون mati jabunde gandanya me dungal lemmago illa gay kebringa aro kenyi kana o gati awa harami himbe gandanya
o jagundi meya o kobe me maga kobolle mago be go gemme sariyandi kobo hom mogo jonko mogo dati mogo kebrenga ka golli do mey kem mogo yaji illa gawre lakin nka karna buren golle xamo alla ga dungeti kebe ay mega dungeti hoy gono aw gemme alla ma baranya nga ga ma gima diga kara to no serenta sere ho ga kana jagwe anda sere ho ko ne jagwe wodi kenna bay wal football ko balle ma gon digante na sa anden ni gangalle mo so denga aga ma senti baka me dum le ma o mo anda gemme hori misalan aw hare mundi an ken karalle man pare ngeni man ko wonen pare ngeni aywa man mi ngem pare ngeni hare ni misal de wunu tamita me ati ba ko no tamblu na ana gureliga wunu garda balage anda daga nda dunya ni de agati intari awan ngira ko pati ke bre anda gili aw gili de antara ko be ngodi digante ni ngama dunga de ma ahare munina angi nga khalama aywa angi nda hokobara basa aw hare munina aga na wori aga nda dunya na aga ma dungi anni nya gondi de anya nya hare munna dinga na howari aga ma dunga nyebe de ada badul fudul ko yugo no aw gemi allah mi aga nda gemari wana wa suwa ko ni amma ganya harame nga ko diga danga be gani ga ana ni aga mi gemari ga bismillah ولا تقتلوا كما كريندا غدود ماندو كرب الله تعالى الله مغري انني يا غيد الله هنين صبرا اركي كاغدا نابوري مغاني ماندو كرغدي du kalle nganda ko o simina maniya serenyi menya i me sabunga naam kina yuwi kina bankorenga kina bangabenga aya kewdo kinga Allah Rasulullah sallam ati serebe andi du seri baka green kamani du kariti kenye setu kompen kamani du seri setu yuten kamani du seri ati akamane jahannama de bada asete kamunyar ni du bula kina yang ngati daiman jahannama agiri gulungono aseti kamaga du seri angana du agani du siri ago tora be walli kata bilaga kara adu kentu indeni ken torando kenya ngate ke modulina kama adu serebe anda posori nyami nandu kari ati jahannama di badanu bada posori nyina kama nen kitendi aga wayi gana aga tora be kitana kendi ken tora bane daiman aw kem me ngabinya di serebe ganda mege nyari duya ni du kari jahannama di kem mege na kitendi awaro ni du daiman maga watsu anta kala kengure ni serengari du kari mo be di kenya na kama ni nyanga ngatenga jahannama di ango yimbendi ango nyanto nwa ango sama ko nga anyi megara kebe nyandu ga anyi men ko ne kenya nyibe ibra du kalle hobre kemo bayani kama du kari ko ko mina sabu ina adamare men kari anga na kenya woy men tatini andan du kari anga kara anda sere kari nambagai idan karami ayo na nyime kari mo sini nyani ajeni sedano siga kama ila sharia nkutu kona kari ay mani du kari kemmo ko yani ho dambe ga wono anga nanya alla garun su ko manteni maniya awan palakina awan kalli wot nani manan du kari aya bani nda kora daru me majiba wadi wala talqu bi anfusikum ila tahluka yere ati wala taqtulu anfusakum yigando sugawno min ho sugawno nyongil mu sugawno
agona sabu ina ngatundi agona sabu ina kari anga kinyana angana watu anyi manandu watu angana kara anyi manandu kari diga dipunu diga logonte arabani manna maniyana anandu brandi ni sabu ya anandu brandi aygara himbenu koti anna maga kunya na tu yagum bange na li na burem bange na li anna gamni nyonkim bange anganda ku yamariyenya anda andu brandi angani yamariyen sogi anyi manandu kare maga kunya angani nya anyi manandu kare بسم الله ومن adi yemmen be anda kabahonu kunya ya dan taku dangani tunyangunde dangani wajibi wana genya dan teronni awa yimbendi وكان ذلك ya dan te tunyangundana ayimbe loyenya anne wenni Allah taala mawade anta quru Allah ma ngasir dan besu anyada antunyangunde allati maka ke yari anda yari maka ke na bure mundu kundu anda nya kundu maka ndu halaki anga kuma ndu halaki an to ken kama ma hingo timene aywa ati anta ko to Allah ma nanti arantam bini de ay annan ni walla ma inan bidi annabi maka muslim ya sam sirin kanu Allah horman farasa ina bismillah إن تجتنبوا nga awa Allah faranyu matunu Allah ti gilagan dagan du tanga كبائر ما kon juno borunga iga wa kabana anu baka kungollunga نكفر سيئات kimunyana sabuya okuna juno botuguna nu nyamba baka dangani ona garondi lo dingira ya ken qorenni madkhalan wala mudkhalan kenni ona garondi lo dindia madkhalan kenni ona garondi lo dingirai mudkhala kenni lo dinde madkhala kenni lo dingira donc ke ganni wi qore Allah garanya Allah faranyu matunda yughfaru as-saghairu bi'tinabil kaba'ir kina arsalaka min ibaranga iwo junubu tunanu nya hana Allah faranyu matunda ti junubu qorul la toyenga kana ayaga kanga ni junubu qorenga karamo nu nga jatene ga qaida ngani kibeta Allah ganda himbe go qur'ana di ara gongonden ko da halleya ko isir kalle du kalle jeneye hayye agada koni awotni aw yangan kate ngono anda koni awotni yimbe ngono kinga nda kono sago mbe kama kinya to ni jilbu khore kibra kunni honu ya to gungana ya hada anga amukunanti anga na kinya Allah wandi munya hana anga na kinya Allah wandi munya hana kin mo gorun takanta keni de kin mo gorun sare ni tubunye ba kin mo gorun ko anga nan du tangiya kin mo misanun ka Allah ti ko nya hana da haranga ma kun tubuye kina ganga hana tonga o tando kitini manno tando kitini haye kare kutuye magan sehende riba yigaye jene bo dolomine mayere zayen kana kai langere mago bo kwano tando kitem bone digi o kum gaire yo ku bane hede ga kwa ko no tando kitedi serebe gandi duri ga kuya yiru misanu Allah tiwiya hananda ajinu koren konini yimbe loyenga ko ngangate nga ko na sawo kama anga makera kewara anga na kara kama ayo andalum Allah da wambini de andan salindan sume
kingana kon himbe nduka to wona junubu gore ngaw ko ma yo tando gitendi ko na ere anga ndan duri ga kuyi nan katandura kibira junubu misanu be nga wono kibira Allah tiwo kunya hananda kundu ga junubu gore nga ganda nyamma ango tubina de Allah ndara ke wara ntaga menyana nimisadi kibira ken kitenga qura atan qura Allah tiga khallani men abra soba arna tubu no da ti kome ga tubi bane baka junubu qorenga wal mangarandu tanga junubu qorenga hotu nunya heba kamaga kebirenga anga nda kara kundunga bane tangoro arjanna dangana hay annewde بسم الله ولا تتمنوا ما جغسيني أو أنكنا معهنتا فضل الله غفصنوني يغنغا تكيم بويا يغن كما دونادي مدينة وكما كينيا أنا كينيا باني لألا يؤدي إلى التحاسد والتباغض أنا كينيا باني أرنيت مانيا mi hasidago ado mi qonnago ke sawla wodi kala saddol li zari'a na sogore buren suto amagare senu kem palle na serum ko sire me na ta ke bana gem bito bure mi ne kenti kan den yimi alla ganda khairi ya sireda na bure kinai awan na fakan alla killendi ada tuago kinai awo serum alla kille ay me gollini tay ara hanka kinai atlengun ko mundo me na ngatai kundi me na kemme na tarna me nyinda marna me nya wulan da kembi de basi koy kingani hasida ko be ya kensre ko be kun tenya arna qalle ke buga ma ngira kitaw ma kitaw arna qalle ke bono o kebra ma kingani hasida ko be kun tenga nganan ka o kensu de na sirun kuyem pay mo na be wori na korondi na nyime kallem pay mo nyon na negay a alla garo aw de kata hasida ko aw ne kata mi ko na ko do yen sawne na ko siren ko nata anyi meda sireta nada ne man be Allah gara kini an tananga ken kallen gille ganta de basin tay nga sere ni du mo hotu de ndan du mo hotu ndan du mo hotu on ke me sawaba ada mare me ni mando tampie mo Allah dun ko nun se hadi an dai andu hayni anandu warana kanani an dai anga kota di wurran pay mani an honu walli an kun kamundi takame kinna mu Allah tigana yuwoni wala sallallahu alaihi Allah fare adi tungu neman bigi ngam har bane famadi nge mentatu Allah gara himbe nyin keda ntatu nan dingu tare ke nyin ntatu amma ta wona haynan dalana sinno koy Allah farenta ala azillu wan na'lan wal alma'u wan na'lan riwayatan atangen takendu adin tatu amma har bana nyinda adi to an tambay to no gili wadi an warno sirafu awai wani wori to ngan tandi amo jimidi kembi to yi parce que yugo nya ko jabanga ko no to nda kuntande o aya ko jabanga ko no to ndi tan andi maga non kien tayni kebra sirengi nya mo angana ngure hay ngabati yang kadi annan kam mumbai kimo sikanta ka wanan bati an gani tuwa nan yayi
Allah sume yanne unan kenda ara salle yanne unanda ara sadaqanda yanne unanda ara suronta ko yanne unanda an simmene himbe no ga wankane to awodi ibati yenga wankane isume nga wankane sadaqanda nga wankane nan to simmene kinga anta kawana kale nga daiman ange nyagena kamunye kitayde anta Allah yana Allah maka hanga hasido qore daiman Allah gara khairi be nyanda ange nyagena an kallenye anta stresu walli ange nyime maga dikina tinga kem batin tinga ke Allah munda dinan tinga ken suron tinga ange nyaganta ken sire Allah garo tundare kabadunge da haramar me kita yang bangi angure rampai angandu wali kamudi suranta ko bangi an kamum pai angandu wali wurandi kamesre wona wando on suna hausre kan bula khair Allah ko ngi sawa bismillah lirrijali nasib qati taqwa yugundangani mimma kimbaraje mo kinni ya gilli honga iktasabu ken wulli hadi juma nake amun nan buguna ndiga jaman sallinga nan buguna ndiga khairin ka ho dingira nunga donc yugo do yagare be subati mo gonya no sun islamia wa hono kenwo yugo nya kamma dina yagarunga ke yugo gandi khallenya himbe ga wakama amuso mo kinne bismillah walin nisa'i ati taqwa yarun kadangani gilli honga ya kahana garakinya Allah gara himbe wajibi ni kahana kama ya kahana ganda kenya ya kamu somo kinniya ya gare annan to ran kina halle annan katan duda annan ya gara kun tanga annan kina tanga na buren tanga na nyunkin tanga gundondi bangai ni awono antan anga himbe tokono ajondi taronta ko sabura ahalle makanya an wo diga be konnen to kona jondi taronta ko sawra ahalle makako kebrenga kyamundi ya rumaga kyamundi yugo maga be sunu khallenya an arjannan kita killing nan khallen yugo mamundi ti ya gare khalle yere ya gare mamundi ti yugo saluma yere kini be su saluma khallen an saluma arjanna mudu mo keniki akede ya garunti mi gara yugun kallunya nya ya khamakati mi kallunda hina juma ya aruna bungo yugunga serenga na fati ya aruna bungo yugunga kurin salliranga ya aruna bungo yugunga yumman jiranga ya aruna bungo yugunga yagalanga ya arna bungo yugo himbe gani ya garun kalle ya gabeni himbe gani yugo kalle ya bungo yugo ya gare hurin sallira digai amma baganda de Allah sallallahu alaihi ngagina fati yugo ya ya garun bungo no kumsa gari ay meri ya gari ngari ati dengan kasage معهومين غير معجورين أغرى جنوب ينساقين ها برا ينتقرأ قصاقين أتي الله يلنا ينقي أغلي نسجع المميان نسلي أنقو يناوتم دا قبر نوا أغانا قبر صغوا إتي أي كيف دا قصاقين دا غهلي أغرى جنوب ينامي أغرى برا جهي لكن ودني إدالا غرا جوبا دي ngai ni kana Allah ya asage da gale ya arne ke wari yung kulandi an ko ni ga bunan diga antar ni diga yang antar ni diga usura qaburunga an fiti almamiya antar ni qaburun sogo antar ni hurellondi ay alini maya
yagaru be kono dengani taw gemme kunnan shede janaja nga ikono dengani yagaren kina asaran annan shede kungana yanga tibasin tay tan sarana mati a grare mundo a khonul lemu la ula yandara ke into mi nyenge ngeni ngira yani ko wonen ngeni nda wo kine nkinara akinani hakaza ani hamana no so haka ama mundi baraje ntai irumba ne batiyu nyugo no oso kapakendi batiyu nyugo no kuni yagarun dundu maganga yi batiyu yana kemodi yugun kana dundu maganga lemono yi batiyu yana kemodi yagare ganda fati yagarun na yanki wal maki na ganda yanki ina ro kasankendi kebirenga yugun jali na wutu akute zo yugun magadi gana illa makan yugo ganda fati ande an gandaro Allah ibul saka tinga an kadinga de jana jandiga ye bidi andambu do gari ndambu wi maga anta sumuka bada anta sutuna bada ayu woni yare seringa ra fati tangana diga sigino katabla garo timanga diga ken sallenga kiongo ya rukumaga fati yenga na nyang na diga sigino angana kenya su timanga diga salira e bulu sakala ngembe amma yiga ngaba na kenya angara kenga hananya kembira mangara kenga hanaka hay no ka hanjul munga dade ken sabura himbe ga makata diga na annan solline ngini diga na nyugoy wal mangula ne ana siti fayni ya subhanallah anta nyimene Allah kama huwa munda maga Allah ti walla ga henya munda ina niwi nya kinagai kotan ta dinandi aga ma huwa waran kama ngana waran du kama sere mankari ango kenya na anga me kame na anga me kamuli na asulli ke duro na wuto Allah faran sehenga wando jurubu ngena me ga baraje keni haran kene gana dunganda ha yo hakke be go rana to en dasar ne me ho ndaga wagenga himbe go sarne me antara ho ndaga wagenga keni hari dungenga na nyanda nani amamu nda magana ndiga keni hari kenye ha boda ya garunyi yo duana mera o yagarun bu islami yagarun bu wakati ngora dua uturo ngana salli kata sawo lentugun yaran kaso hagiri ngana salli nabu musirni kata kemla bu di do ngana di bate kyani yagarun bu wakati nga andigante janajanga aran digante nyagallanga inta tuni bakameri mi konsudi maganye tendi wari mogondi sehe mogondi intatu ni baka meribe kama guna sawa ya garanka ankina dunga mundu de mangine dunge mun harba ne ndamma ando duna sullungo kimba ne addu ngande gantanda harba ne ndamma ala rasul sallallahu sahabanu minu gora dunai iga walli kutunga wo ikana gondar no mobe maga yankai mangaran tangenta wada idi alla fare o ko terne ora war kutungi kana gonya na mobe
mi gari tangen tagada bo sigo kana kenyanda ati ay nge ganni ngoti ni sereni tangen tagu senga imen sereda nya ko ni yagare nyada nta ni tangen tagu munye ngai kinada be mi nya martigen ini ke ngure ni kengen ma yanga yang gambanga alla da komenta kengen na komeda nga yagare ngana ho nye kinada na dunge mundu ma yanga ya anda hakem paka ati kari yugon na wi abutun denga wo iya kengure malikan suwa wini iwa langana masoba kona malikan pakatu malika bego alla ma kena kona hakatu ya garin nan wana wi ya won tike ya hamiya mogobe aganta butunin maka mogobe agodungin maka am pammi ganta kende ibul zakati ngornan kan ngade alla gam pagani hinna nanga gam pagani norenga malka bani kan alla nga bani kini hinni metenga bismillah wasalla kebrenga yugo do yagare asna alla nyaga min fadlihi ifasangun taqunga aha kabesno alla nyaga arna surinda alla ganda suro sirra bani ho wondan toron kemballe agem dehde bismillah allah taala allah magri tuane to wonne besuya waja'alna mawaliya oda hin kamanu nya yugo do yagare sudangani gilli honga awanne gamu ni saranu billi gara kento ado mare muntintu ngara kento لكن الإسلام هو تطور شيئا فشيئا وهي مولو بيد سيسا أو اعتبر هن ما قوينا وقو مغبير سيسا يوغو دو يغاري بيسو هين كمان وانغي يموتون أيوغني أمار أمباوي أيوغني أمار مونغا ke wurin jahiliya dungunu hoyugo kama ayara kenya grenetike aye kuna lemu ni meqiye mutu ando sere benugo goro hadi mare mago tinte he yare lemma go he awa habido lemma go he ay meqiye mutu ken sabula masalan ina kuna meda isagu meya walma ida me kanuya walma ida laka pedi ina kuna meda nge hore ken nange mporenga awa srebe ga ndin guruja awa kuma ga dan hana guruja ngan diam bugundini angin diam bugundini angin kiyen mutunu ngan kiyen mutunu ke ga hano kemme ko ni ke kada ke bilan kini almuhalafatu kini okuna meda bo ke diga me sabuda iwo brene meda iwo kala meda kallenga ndanya ga dogati meda ngang kini angin kini kibriya kana iwo me ke yemutu nani haberu lemma on tido mena ga intahari jamui anda gamundi ya lemma on tido mena Selama orang nyimpan ani kemo godi kankanyi akitenga agawando serebe na o iwa anna buranta ani tumuya na bane kinangenga akuten karako kendi ukinya na illa da kutumo godi kebianga ke aya gari kenda grindi aya banan kahana worni kinga mo on konni dade na grindi وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ندم قرنا أم قرنا أي سمبوكان تغارو مينغا ماري ما كون تغارو مينغا نعم كيني أنين كيني أي كلام تاروني أينو سلام أقول جو بيعنا تونو سلام أقول يوم برون كهنا أقولي
ku ayanu na bugadi bogu ayanu he ura bugadi do salama wa dabar honne bismillah والذين adi yemmu benuga عقدت أيمانكم aga kuna yundo kun kuna yungara mesi tilema ko فآتوا kara kun ko sinsa نصيبهم ittakenga إن الله Allah ta'ala Allah magri shedanga wonne sumaga kita kuna lemunga andu himbe ga kuna meda hindan kita ngampa wandi ni wonni ka hana kita annim pa wandi o kindi kuna lemago awa kebirenga nadiga kenu kuta quranga aga wi hawandi ni inda kana ga hane e waga hawandi ni bo Allah ti ken lengi an islami ede karabane ke tono ga har sakara kenya kinni mani tagani tumundi kengo qabla no bendo menaga sereganda karabane ndi ana buren tagan tumandungu kinni ke qablay ku ko hana sereganda kariri atagan tumunu kinni ke qablay ko ke kharakin dabari ka to ken kama hina gollen tere ken kama hina nani har ginde kun kamanu lengi islaminu ga hitiya an kun tuwi kuma tubi itagan tumuni ken kinagai sereganda kari khana di an kun tubi kuma tubi yo tagan tumuni ke wutumi warna kinagai man sabra kone sijinte nga ado mena wakati dangi kini gollini angana ti Allah ti kundu Allah rako nga kenta nyana sisa de ayanu binu gora kebugono ko ayanu warni aya gada yo qur'ana ke do wa qarna Allah ti ko tan yugo ya nyana nga aya tanerna ko yo ay qama kenya ko no wono kun tagano qari nga hono wono o kun qarna ngi kitentano ko kena men yugo qari bismillah الرجال adi yugo قوامون kunyani sikanyanga على النساء ya garun kamade بما ki aya yang kasabu yugun ni sikanyanga ya garun kamma sahaba ni no Sa'd bin Ar-Rabi' nantini sahaba nga kununga ayi hide sere sugandi donu goyane madina ngongara sirubenu sugandi Allah faren piga muwiti abu makka iniga ire menyani ira surun gonu sugandi bakka madina illi Allah faran sa halle mago sine bane sino hilli nantira muguta torantengo makan ko ma alli kati huwa anda kinyeno sokenda wakasi Allah faran ne ngayna madina igara himbe suganda di wonde kun annu khabaw ki yugo takko kundi aya ken koro yagare ke togone Habibatu bintu Zayd ara yagare ke henda yagare ndiga kati hawai ti kinari katu hawe ngara kaniri kata Allah fare ati Allah fare ati Sa'du le nyagare began dari magaduna honsui ara sampa Allah fare ti kebirenga o tambon tugana akinadi yagare katu indendano me to ganentano o atambon to gani kinadi aywa isagira kandi iga diga kandi Allah faranda harenga kati ya kasagari ni ko malikal linga ara hoyugo kinda kebirenga okura hoyugo lamuru Allah da hoyugo lamuru Allah gara himbe lamuru kebira kenya sereni de okura lamuru ona tambon to gadi Allah ka hagra digame be koni a tambo tuga enta kedi mendi yoro atoko Allah kallenya de angin kita nangana ya ho angana kita ga ma sahaba ma andu daro sai kata sahaba kenya nan ta ko mere ken Allah faranyi mi mo mani qaida ne tambo tuga mi sere ganda an penda an am timmo ya ha na hende arangu mburi ma ya ha ni tambo tuga ken qaida ara kiten kututi kenye Allah haygara hoygo koni ken ka hano ya arondi di o yugun nan ka basiki ken na maganya dura pour ken na maganya henta bane me tambotu ken take
okura hoy golla muru Allah ra hoy golla muru Allah ga himbe la muru kinya sren be nan jukkuti Allah farin jukku angani kagumi angani kiti kutane angani khirse angara hoy go yimen kutu ar Allah kallenga tagemi magati nge bati na shego hoy e angeni hoy osno Allah yada Allah kallenga ni himbe kinya sren hona ken dawari Allah farin jukku ni ke ha me hoy ati yugu nyani sikanya ngwa ya garun kama ibi walla kille ibi jukundini ini kitulliga kusawre ma ho yugu dabari bismillah bima nga yugu ndanken selleti anyati honye alla gara yugo hasanunni awa yugo ya anyati kenye de kinna hananga hina yugu moya garun kamati maniya hidantan honu yugo nyime do qoton na kenya honu alla yimida kenya yugo na alla da yugo hasanunni yugo ya garea ti hidantan ya am pakren nan yidan am pakren nan yidan tay islam ondi yugo nyana kanan kinga almami ya garenta nyana almamiya juman wajibi no kama jihadun wajibi no kama kiyendi ya arbana qal arul qaleme lokini yugo bane ya kuni Allah da kenya anga yugo bane ara kenya da landi wa bima adoti honga imme garaken nafaqa yarun kama illina burunga bo hillandi kinni kasabiya anyi mana kenya na mere hiliga na min Allah range one yugo nga kuwanda kibira banen ka anyi mana ken kana nyana de ya garenga wamma anya kengani amu sakan sun anyaya awo himbe yigana awo himbe minni awo himbe roni hatenga ago sakan no kube asu kinga nanya Allah ranya yugoyi anyi me kanara aw sharti hillanin timmandi kim pagati ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa qiyam ta'dibin wa nushin la siyadatin wa taslitin wa ta'bidin an wasiki maniya nan no Qur'an da na jukundi na war Allah di faran kallen kama kin siki mo kinye nganya honi nkomenya ni halangia ni aike mo he keto oti hilwani hono Allah da kenya anda hono anyi me khana kenya na ngo yugo ngono walli inta har bana sorno ya garenda har himbe si ga wiren tanya wanga ni kunyu ngundam boka hankabe go ya garul lakenga ken gana gaben o kengi mude ange mpakanta ken ada kenya gare ange mpakanta ra kenga anda kan tay kinna munyi na sabari nan ka hokenga ken sirenya ni anda katanya na sirenya ni aw ko re sornada ay meda are munda anda kan takinya ari hilwani Allah rabbanan kinanga anyi mo bane yana kinga nanya kibrenga moy wono kinga kanada makinga manya kibrenga moy wono ken suntanda de ari ngana munyi nan sabari na hantar himbi gan qoray aduna Allah kan nga hoy go sireni ado wajibi ngeni oto na kum gumede kun tabana ya garin ni yugon koreni Allah faranda kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi be sunin nagana nyai be su tirni ni inagani honga yesu ina o kemo
an wutir na nya kenga ini sigi jagun nan soro de an ga wutir ni aiwa anda wa ya mari kewa anda hata kewa kimba ne de an wutir ni kanya yalli anda ke kadawa yalli anda ke nya dawa wutir ni ngan kana de bismillah فالصالحات ati yagarin siru قانتات kun goni wi kinanu ya marum batuno hafizatun kunni tangandanu للغيب ni muguntenda ikina wono antano himbe galli kina da himbe gantala da asu ambana wa iwi me yara kun katangana bima iwidu tangana di honga alla gari tangati kinga basa alla ri yagarun wasi ini hakara to dudi ini hakara to korene ini hakara to kinadi alla dan ken digan kanne kin yo yagara sirun tarundi ya hakara wi dudi ya hakara korendi ya hakara wo kinindi kenta katan di yagarun wonu wono kunnam paso yugu nyugo ngane kom maryama kom fatimata kom khadija wa kom aisha kundi meno bismillah واللاتي adi yagarun beno an kundugo ga kanna ikoro yengaga koro ni mani sunan kanne ni awu kamana la tun ya mariyen suya mo be galinda awu kamana la to ken suyi ya garenga de ken mo de kinyeni an-nusuzu wal ma'an-nusuru akore wirenga atagu manje yugo yi ya kento atagu manje nganda bange ya garenga nanti a hayrne murti gari kebe annan wana maninya فأذوهن ati khari waju pasagati qawamun ala an-nisa o ya sikki nan lido hoburen naga umma simma sigi mo gonso diga no la kempede ay sigi mo gonyo wana kunya ko noda wa ya kem wadi hana anni waju ni kanuni allah aha kuma gar hadisu hillibe ko ni kinyi me bane so wasani an ki daga ndaw wi butuna ngure malika non so wi na allah ngana hakarante allah ga na bu takasuru yan kadem ba on kan ke wuri bismillah وهجروهن ani kutulle mago في المدارس sago terendi kama ka sago tere bane kama kimo nyana bira kebe in allah turuza inda koro yembangati wawinde munyana angana ta manjengari wawinde ngama so awa amasro himbe halle anya amurti bati kebirenga latai bismillah واضربوهن kenga masro kebirenga agani katun debe jogi yentadi ngakinga nyinga la to lemma o kema itintondi kemma murteni kinga nanya manywe katun debe ghairu mubarrahin awa jogi ndentadi kore bugun dentari illa magen su khoseya kutuye aro katunde anta gemanna kenya madankana ungana ya wakati kibe ti amurti wakatunde ngari wa kapakenga anyi meganda ya tunan din na hango kitenai basrengi srentu katunde ndar bane so na kalendi yugo ni wo kento nan di yakan ko anganda kento katunu mo be ga kanda ma ga nyimenye ma ga nya to no to wala amma wajun den goni na hango ko nga watin su awari ga no awaju andare ga no awaju muruti yenyi membugo allah pinkada muruti yenyi membugo allah pinkada wanda hango ko nga watin ahmad baba tumbugo tunke aken tafsir mono
akenda yagarun ni sikoyay Allah hegara be su saranya kini agen difairuhunna in kunna banatul ulama agabe yakunga ni tuana lemunga kunga nati wa murtini kari waju parce que tuanu Allah pintu yo kana Allah fahjuruhunna qakutiya in kunna banatul muluk agabe yakunga ni hankama lemunga gorugumel lemme nyani jamangumel lemme nyani yegumel lemme nyani hankama lemme kinga na ma tanga na kutikinga kinna kinyato kenta simana serem pasigi anga na kenya komi awa fusiginde kenta kento ngara kitani du yo palle kenta Allah tu tanga waju akem maga serenda hasi anga na ya komi anya ay ganta seremi kinya da kenu so yang qarikatu in kunna banatul asafil ya garabe to ana lemme he hangama lemme he kinda Allah tu an gana butu kenga yimi ami magari sabonya kita kita kibya khanu butun dade kibya kenni hatenya to anna koy kenga nanti agama sabari an horna hatendi kin kana ken gara sabonya kinna fasar ke moy ala kullu hal Allah na ko o siki mo wonni kay na utura kinga kundu anga ay menga na bugu ana waginde njoba aga ma hosro kebirenga anandu riga kinga ma hosro kebira anima katunne go hosro no anna kinya katunne bi ganda sere jogini kebirenga sahaba ni gara henda bani arai kebira henda bani nda sere jogini bo henda bani hana angara nyang ku saura aywa aranya ku hilidangi nongo basin tadi tambo tugen tadi jiragin tadi katunde bi ga joginde nyana ara horem bugundi mara suhun qoso kinwo ya ongir ndini de sere gari ya ken katuna horem bugunde ta mana suhun go qoso dron ya garen gati ta to kono ken balle awa sharia nda jago ena de awa sabar ni na kanjo allo ken balle sharia nda jago ena de bismillah فإن أطعنكم kebira nga yugo harsa atanku ni sikanya mo ya ron kama agmana ya ganya ko harsa de ati kebira ya garu kunda ga ya mariyam batuqa aga ni me himbe ara kella ke wara wajunde nahi walma arani aga dangi wajunde nga awa kutu en nahi ato kundu makkatunde be ga waranda anda kenya kempalle annahi ara ya mariye ke batu فلا تبغوا كبرنا كما مرندي يغرون كما كتكان حتى كتوند كليري كتكان كلي واجوني غنا نهي كبر حرسا انكن ما توخو مانغا وكيني اكوتيه anga kutai kenga nahe kebrenga golle ke to kundu magati ndara ke wala ma angara lagara bundia na awara manga wakatu ya makenya agar himbe diganda ana kenya kinna hanga tuani ara ya maryam batu kebrenga ma diga tay gane bismillah Allah taala Allah magri kallankeya magri tunga ko ene Allah kiranya sikara ngakam ayar aya nyimbe iki kawange ndo kamun ngade iki an ko kan kayde igara ke hin kinanga mobe annanya moba to kinga goda awo ya garena anga masabarani kallanga ko ngaran kama mandi khore ngaran kama amo tampini de bismillah wa in khaftum gilang kun nyugunda kanu shaqa bainahuma ya gelle mum pilido me naga
bogoyenga nanta abogoyen kuma la to dadai tagendi aga watu yugodi yake a sogoyenga bosade o ganta kapay on honta kuma nan boy agara kento ke ana maninya nasrondi فابعثوا حكما kebirenga agan kin dikita nay من أهله hilli dumayenga hina ana kida ni khiri ban kundanke wa mun na gamga haye kin laqabe sa kebirenga anke na serekina ga kara ke kana serekini kara aganda du dikenga ona ke mo wonna bari wonni kinna at-tahkim lakin tibasiya bane kinna nya yugon dungenga wa hakaman arokitana bane من أهلها illi yagaren dungenga kinya sirei awa anya yugonga anya ladiriya anya mukallafiya anya sirei himbi ga wo ke mo ko kiten islam agondi yagun kite islam agondi ananya ago kento yugondo yagaren me soriyen na gammo anani tagendi awa aw kemme ga besera har ginda ya ganta kite tanatu aw kemo kiten ko ananya aw kento yugom bage aru yagaren bage wa kebirenga aw gilla ak gollem kutenga yugon kibaren suwo kinni ke kitanai agama suro warande halle anda warande ngeni agama suro na khulu unyanya kebirenga yagarin na qalsi nyugo tuga hilla khengare ewa anda ke kiti kenga kengeni aywa yagarin ka gaw himbe walarni aywa aka kitu nga magade warande gandai anda kenya tabari warande ngeni kebirenga kitan ko hilli say yani wakili ngade yaw ke khoni hisuni kunyama antaka yugo mga kari antaka yagare mga kari yugo na kentu yagare na kentu ago gemari ka gemari de kale ku khoni kana bugaga maka intaka ko mga kari de ikhahili ni du qoto himbe ndey ago banen tonyana ina sagandi kata sababanga kenga makata nyana wal mutunyangunde hewani ahaiga nyam gobe mo on daga khari isuko hamande banen sununya libanen da abi kengo nyana hingu kene wakati wodi an ka parlement toranya landa ho ga wo yugon torno ke taknyeli yarenda ho go yaren torno ke taknyeli wonda kita anda ke mo godi ke bidenga ina herinya ara ke go walle mo gobe indani kinya sreni ansuro ngosredi wal maraqi ngare ngosredi islam o yagunu ko illa daima sikanin tay bismillah إن يريدا ati suro ko hildi gandalla murundi إصلاحا surondinde o surondinde ya يوفق الله Allah taala wi maga mundini ido mena gati kenga ganda gemundu surondinde o surondinde ala ma huwa ta'atu min islahin aw firaqin indani hata nyasrenni ko ngana sababa ngako indani mi ka in togodo me kinya srenni ni sababa indani khulu nyasrenni kini sababa indani himbe srenni Allah wi maga mundini kenga bismillah إن الله Allah taala كان Allah magri عليما to anay to wonne be suya خبيرا amagri yingane to on suide a honsu sellanto awa no gonto yimbo wonten to anay Allah ila ku golle inda diga ima diga hina ime ganta sera worni ke kota ya garendi karungo nyimiana sere to on konni yugondi karungo nyimiana sere to on konni iri kota iri wakati worni anda gemari ina meyi no kobe hara indiga yugondo ya garen no ko asreta nan tano isorna at halle inda gemari mo mo besu serengo besu khaleli en sera ya garen hakamun aru ya garen na mewari yo hakamu aru yo na mewari
ega man nan da nya kenala ana kundo man nan dan kina daga ana kundo haka mun ko hiliyo baka aiwa ati kundu an kana khalli ata kam ati kundu ma ngunya golle ni keta aiwa yagundi ginde ke go gemme yugo nanya yagare wal ma ginde ke go gemme yagarna yugo to ona hay o keta himbe ni go gemme alla bage aw kun sukran aga gande me na me daro ago himbe to ko me daga nga du ken kana won aw kun kana sukran awurno kadi aywa an yakenti kundwa awa mutum ke khani waya da gemme ande gemme ki basi ga gemme ga ndawra men aga da gemme an kina tikundwa kenta gemme de gemme nga nawra men a kiyo sorno ade ka gemme nga tano kenta sorno ade ki on da sorno iba kibra ango dugene kullaga walenga wa gemme ga nanya kendi ya garanti yaho yugo ngati yaho odu ngala walenga ainda bugo kendi ko kiti yaho ide kallenga na kirati de kallenga kaza islah ma gede ya garenda koy kallenga ngi ko ni jego mobe gila ngima dugi ma mine yo kimi an talingira ama ho nyinga tayima to o keta kenya ay ganda ko ni bo keta awni kata khulunga وكذا بيسو كاوي قلين كما جنتين قلين لك ولا أغان تصر والمبان كاوي قلين كما أغان تصر كبرين في الطلاق أنا كوالي أنا كم يعني كسره اللي كنا هم بكيتي ودعني كيترانا خورم باقي أو كيتني تاي هلاني إيكاو أو hi yagille munye imagi amma suro himbe halle yagaren karun gonda hulani kini kitane yugon karun gonda hulani kini kitane ke kota hulani ila menyino isehe igemu yawke li am osren igemadi walma igemadi araka walle nga nawre hakay won sagene walma igemari suro mo on tay yagulla khaware kibren ki kiti tay igar himbe ko ken kiti kan tahkim kiti basiya kisuni yagoni hidaron de yo khoren Allah ma himbe gar sorono ken nan soro himbe gar nda sorono akil laqe ngare fala darara wala dirar umma metoro himbe ga masro ame ka masro ya untanya na burja ne khane ma ganda wal ke ga masro aranta surna de imti basiya bismillah wa'budullah baqara allah baninahu wala tushriku jasene kama wannasu illakahu ja allah ta'ala de ihsanan Allah sehne kunda mukallafin aka ngon koni na yagum koni na qiyam koni na lim koni yugondo yagaringa na sogemeya yugon qawana himbe nunya aga masro himbe halle igo tawno na himbe nya tahkim kitinde kebrenga hasa ana mani kono da kona illa kapeto kono kona illa kape wara bismillah surondin dia ti saranu bilde qayde aha ni duare mako kon langire mako wala alla ganda ko no ni bane nago angabari awotini kon langire mako wala se langire mako hobre dina madunge tay ada madunge tay Allah banna on koto mo be duare ma on ko hana aka kan do mo ke mo illa ka pem burenga ni mo be langira ma on hana bureni de aka bureni on surondi ndia aka ni ke mo yadi parce que kan bantay sere gara ho nyai sarananda suroyi amma to
angara ho nyada matu inana kuna wadni ihsana yani aw kenu min himbeku wa hasinu ilayhima ihsanan surondi katan sar num bilia surondi de yakuna yang kempatai الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات هذا أرجعنا سريع أرجعنا أوام ما تانيا وري أغنى وتو أنورنو أغنى وتان تامو كبرنا سوندين دي كتان سرنا سوندين دي يقول يقولون هذا الله صلى الله عليه وسلم أجل الله فاره نجى سرنا يهو نيان تقولين ده lengi ngi wa sume nyani da ngantir ni nade yalli ndi tugawa awa munda nanti irantara hari jore ni kana hosu nyani hari yana qara men tawne raqina Allah farandilla amitu mun sabuna al qasd golum bilu ngena bane me gollu nya yime nganta bana mo bana birni ati kunyi kenya nan kenda iwa munda annambre ngange mo kenya ne kunda lengi anga munda inkara kibre nganta bana ko tabe ikunga wo ange nyanke na nyigandi iwa munda nambre ngalengi ange nga munda ngi yanke ni yigandi kunna ndiga kibri nganta bana amitu bismillah wa bizil qurba agan surondi ne yatim maren tinton kay wal yatama maren tinto ora ko daru Allah fa sallamati qati njongin den wala arsiya awtinin kama yemmen soni kingarin soni anna yemmen kutu kingarin kutu kibra sere maren tinto amaren tinto dalla fare nan suron ko ngane maganna nya kuran nan sonu ati amma kemballe ko amma kembale ko ampa ba kembale ko himbe kan tinta Quran ko wasin tikini bismillah wal yatama aghasrun din yatiminunda wal masakin aghasrun din miskinunda aghasrun din tagallem manda tagallem mabe kangan tintan kanga wal ma adam benan tintan dambenga aro tagallem manda kibi anda kana latu tanagate kawagado menaga wala kame kawagado menaga wal man tagallem manyani qatin tagado menaga wasahibi awan surun tagu awa kapallem mandangani kapallema biga wan tatte an tatten kapallema ni koy dibe gillenni aga kahu aga sete dababane kama golliranga aga place ni ngome tate gunnenni aga tenu ngome tate kani sahibul jambi aga may metu ko yura akahu terende wal magolle aga kanun tameya aga taqatiya aga tasumpi kani sahibul jambi an kapalle mabe gantate wa bani sabili agan suron nindi katta awakilele men gay wa kebira ngaki hay yalli be su ganda kenya kebira ngabone ngo bakamina o sunya islami yo ma hilla kapane o suro saranun duare mago o suro marentintu o suri dangani o susuro yatimun dangani o suro miskinunda tagallem manni tagallem musikiya hono an tagallem manyani an qati dungi nyani
aga so dina bane hakku sikki wala tagalle man wono islami nyani an tagalle man nyani nga sumburo katin tagado menaga hakku hilli wada tagalle man wono an tagalle man nyani bane islami he katin tagado menaga ebilenga hakke bane wada tagalle ma on pake ibira o kimogodi an tagalle man nganya serenga bane hakke ngam har islami gahi bire ñugono hillo bire ñugono haqqo sikki bire ñugono ngabane tagalle ma ko te kiyan sawna alla ra seren wasite am pakre to an tagalle mandi anga gante seren tirni ni tagalle man bulay an kanda kango besni me dunadi antir na holay la gara kana antir na holay tagalle ma on kan bangeni kompenda kompemba ikandi yo besni me an da har bane anda Allah so anda faren so katta serum blaga bugu de bino oni nalli am pitu nam pitirndi aga be kompunga metate a kanunga metate aga na me ni bintu hina gacen kampanye ni an gumbe ga tagalle mu nga kampai kombe be an gunda me kalama kenni gacen kampanye hakaran to ma Allah bi ngi membugo no hakaran to ma kenni gacen kampanye wa Allah khama kon de Allah ma kon aro wasiti genga atlaqa sahibu bil jam anta te o gengi ni gunenya de sagande o tabali nyaw metate o golli honi o metate o ka hudde ben giladi oro mobili bane di o sutu moto bane kama o sutu sibane sahibu bil jam aram wasita ange ndam pakra to akendi akendi akra to andi mani bono ibn sabil mukidangi ndebe gono ho ganta maka amare mehe anta miskina wada banagutu anta galle mahe an amaka hukilledi ngam hukinge ne qarin Allah sabura qarin kusla handa ngodangi ni aro wasite adamare me haraga ne kahiri wama malakat aymanukum aga kitungara himbe mara an komu an sugu an jagu an nanu an paru Allah ran asita suga mantenga amara honu ko magi wara golle garanta himbe anni yigandi anni minindi an sugu an jagu an paru magi wara golle garanta himbe anni yigandi anni minindi wangandi wara hoy igaranta himbe anni dema sharia ni serebe gawi dabanum bayni ni tono anta jikinniya anta yigande kinniya kita na kankaren sakon nanda anga mara kewara awiri gina ni gaga ni guren gina wa hakada an komu ikaw kemu godi Allah sallallahu sallam aw gila digal lagaruma ati qaraga hakare to aga mara honundi ati komu be Allah gari kina gai aga nyigalli Allah ra anyangu hana kini kunga de kini aga waganu min adamare magondi qara komu nyigandi aga yimego himbe yigana qari minindi aga yimego himbe minindi ni aga yimego irame be ronu ni qara kenyi rame melli xane adigal lagaru ke daga wadi وما ملكت ايمانكم وان اسلام on dinam bay dinan tan himbe kan kotay ana ibatana idunke ananga la suron takumba ana kama alburur wal khair besu ganda ya kundu kotan walimina sore walimina bonen walimina o kama katanya kinya sore na no kinya bonen na no
sahaba radiyallahu anhu agli yonu man kutunga anyi walli idi kome mo dome muno be go kamanyu go nga aturu ki ngo kome kamanyu go ndor go hore ke muno ke ngahana kome ngane tirndi a konta su na ge nan kalenti mandel londi ke ni kalenti mandel londi ke da su ke o ha tan kalle ke ya fa tin Allah fa den garahim a koni mo be an garahim be siti anna siti ni ken anna siti ni ke menga donc megan ka timmanta on ni ke yayi himbe ga winga ay me nyugo way himbe ga wa khare ay me nyugo winga an kalle ke na yugo de an kalle ken timmanta an kalle ga wa mun dana ko sahaba nu mu Allah faren diga me wari gana harfan tatbiq kam balangara komble kuda anda komble kuda ni me anya mi ganga ko ngami ay kalle ke muno ana kellondi ani kalle ke turki ngi ngaro kellondi ni mi ganga ko gamba sahaba kirsu be nu gayino dunam ballan be nu gayino kunya nyana kun بسم الله إن الله تعالى أنت يمين كانون كن يمين غنيا دندريا كن غنيا وسنيا أنت ين كانون أنت دندري موندا أنت وسنا أنك نانبو درنوكو كنون تو يمين يدي أغران نسي أن نسون دي كوبيدا أنك وسنا كويا أنت كي موندا أنا وسنا ماري مونga يتيمينونga مسكينونga أنت غلمونga annan du qorondi kama alla tinta munda ko meni do mo tore mangudo be alla ga wa ko ni qur'an anna take mangudo ko mane munda la to ke mangudo ide la to ke alla ga tan himbe nya ma kenya ngama wasiya ko bismillah alladheena mati yemmu benuga iga kutungana kunu iwatla na sabu nyamari iga kutungana kunga iwukong kamukundini alla gara kinkiniya itsu samunda kunni okura yangang kata eteli kung pisiringal lu dangani kenni lokonta kudungge de bakeni pisiringal la kunni alla gara himbi kinanga na mogobe kanda sisa ampara kenyana ang kutungana kutai amma kambendi kenga anna seru kawara amenga ani me kallin takitene anta munda siratana kallen kite bayanga munda be sunya ke meni kebirnga amba ne to bunda ko ni nam ke wadi sere nga munda sere nangabo sere guren hana wa munda guren nangabo kebira fisri ngalle Allah subhanahu wa ta'ala himbe nu kaga wo aywa Allah kuyem gondini tuwagu nabure Allah gara himbi kinan tuwagu ya annakum munjaratai annakum walagalatai an taktene an takun sirera walli be gonte ma atahum Allah min fadlihi an kallenga ne nabure yayi Allah fasamun tawuni haju bi gan wana sura kama ken suro am pesiringalli Allah hanka kinanga hanka be Allah utung dem pakken sagandini natungunda na nyangi amma dabari time pankanga mimma atahu Allah min fadlihi Allah fasamun tawabi kinanga amma dabari de am pesiringalli gongonde ngadi de azaban muhina anga mara ka wara jangan kate wo kana wallo gono de bismillah walladheena adiyam mubinu igan nafaqandini inaburunga sirunga lenya sabu dangani do ko indemma to ngondi ya Allah bani na unga ama to ngondi ti ko danga ngani ko to lagarenga ama to ngondi har mun hagen sumbana do ko inta ko hibre Allah hegra liman ka on qata baka du ko indeng bismillah adi yemmebe shaytan gandanya ken kaman sunnal lemaya ken kaman dangani shaytan bono sunnal lemaya de bira kebe agara dundura umbego na waso mbego bo sereni wono kinga nyana hokonto kuda du ko nda ko sabuda
Allah na sutu ke sabura ara ken kana ko ni be gonde be go dundare nga ago wasana nga kemme kame o du ko den kana bati du ko inde limana ga on katante ko baga du ko inde aro ibulisa isuo kachibani iso julo bani bismillah وماذا ati ngati manineni komun kamma igan tongondini ti Allah bani na unga igan tongondini ti kodanga ngani koda lagarenga kenni igan nafaqandini ti honga bari warja kinga ngiti mani torana kenni de Allah ti an saranum billi ammaren tinto miskinu yatimu ti atawat kapalentinte kapalellate tagalellate miskino ibn sabil ngate na an islamiya anna nyakuda Allah da mani oto yana kendide manna ngalla dundura kunga manna ngalla kaba dunga kunga manna ngalla dukenta ondo wasunga nan usa nyakuda Allah jatin sabura anya hal islamiya maza ali mani oto yana kidi iga kondanya na de بسم الله وكان الله أتى الله تعالى مغري توانا غني واتيادي الله بدا الله توانو أتقون مقنتو دي يلا قطن تكيدي ويا قطن كان تهيك همبيدي إنا كين دبري قطن غو همبيدي نكين تقون بسم الله الله تعالى لا يظلم الله أنت تنيون يمسويا هذه الزربان اللي نرى أنت تنيون دي نكهم بورينا من أبوام بوسرينا أنت كينيا ندي بالعكس أنا هو كبام بوسرينا يميا بسم الله وإن تك حسنة كبرنا حسري أكندال لغنا يزرنا يضاعفها الله نجيري جيني يميا nanya tanyiriya nanya tamui nanya kamunyiriya nanya himbi kampung kia ويؤتي أجرا Allah natlana baraje kini bakai tungauni yang koren ni de kinja tenda sira subaka hutuna ne sirembate kibrega angara hohonya agatan nanya himbi nuda amanya du kwenda usabura amandu daro amanya wase sabura aganda logo mo ina gabundanda bismillah فكيف ati kafirinu lala nikanga إذا جئنا bila ke ugandari من كل أمة do بشهيد ugandari ti shedanga jamau jamadi وجئنا kanari tangi maulaminia nanya shedai kuyemu kama kengotanya na kamo atike يومئذ kotanga يود الذين yemunga natana kunga kafiraun igara faren kuta لو تسوى الأرض hari munyenga nyorolle magunu awati kunga ولا يكتمون الله kibana tana ken kotanga yale tane kuntu turaba Allah gandari ti maulamin ya aro jaman gandari nan ken kiri maulamin tan ken shedanga ken kota kahirin do kutana gotina harin ngani na sura o kota ka warnde Allah o la gara kota bi ko islam da ko sawra nan du mo ati himbe nu gar Allah faren kuta himbe nu ga kafira ko ibra ma kafira ko an islamiya kana ma Allah faren kuta islam o ken ko di kinga nya la gara khairin anda ga kinga manya kota warni la gara an mutin harin ganya na sujurama bismillah ولا يكتمون الله atiken kotanga taga honun tamu gondina Allah sihbane ide ira himbe golli antamu ko Allah ide la gara kota wati nunyani wati la gara kota bane yani ngara o gilo no ko mo burunda ko tankarage o yunusi ne mo ya saura ana qur'an hay am wonu stagman yen tagani tengadi
yere atin ta diga min modi ke wakati ngoto yene ka ngara ho sunya awasu koni awasi bana kengi klani niya wal makenga yini akaru nak ni khamba kisun dawo so mata kemba lebire nyugo ngena kana aw kutandino wallahi ma kunna mushrikin aya murni kengo ko kunat allah ogmati laka kemba gatin hana wasi mana allah nda hon sutu iga mugo yerebe dunari yere na goli burunda bari ko gamanyiya iga kuna garen kam makendi kisindi la gara khane ga nake mel bari kemu kisindi idan allah tuni wa haqa bihim ma kanu ya'malun wa yati lahum sayyi'atuhum la gara kota am ho gabini wana wasu ta kuma jingo no bismillah ya yemmu binu kunga tungonni ya sera kunna magatin to sallenga yani kama salli alhali an kunga anga sukran tingani de anga minya a kebrenga magatin to sallenga ko tikini aya sikandinga ke koni wakati sallen pakati ra haramun kirani ira merkriya diga yige hokara ari minini salli wakati yugo ki onya almaminga karambangan dengan kotu sawo kotu awato aka mana kuli ayo akara na asu kupadi iimburenga aya yanga ahram kem pakati salli wakati kebrenga oke karna anta golin dolom paramdan islamin kama wakati su salli wakati bade meka aya wa ko inanga salli wakati mbana na harama kengana dangi abidi aya bego karne ago gollini ke morni kane kinga ko ino ya andamini wakati islami ma wotki aya ngabe yo qur'ana ke di wa karna alla yana ko de nga ken ta gollini lengi bismillah حتى تعلموا ما أمغاتين تسلين أغسى كرانتي ما غاقر هونتو تقولون أغا كيبي كوني كيب بغاتي كيب بلنا أغانا سلي كيب كوني أغان تكونوا ما غامين دي أغان تكونوا ما سلي بسم الله ولا جنوبا أمغاتين تسلين أغا نجاغا جنوبون تني يعني كما سلي نجاغا وانتوغاي حتى تغتسلوا ما غاقا نايا كي وغاتي كيبي لا عبر سبيل do mata ganda kille kamma de an wotre killen kamma jin kondo nganga walma wadde wanga himbe gan kabana sallenga kebirenga janabante kebirenga moyo worni kanda allah salli de tikenga kenni tamami yenga kembane be bismillah wa in kuntum illa gandani aga wotun dingani ga wote be jinga toron aw ala ina nyagoni ni ma o hoka pai ma o wana gamni awo sikanta murno hane ma jinyi me o wote ngalanga aw ala safarin ma o trende kambe kamma aw jaa ahadun mayimba neri ankun silamini nokuma yang kandenga kirmani jogendi Allah subhanahu wa ta'ala awo sino da qur'ana de ti jukun ki mandeng ndiga jogendi ndiga ngunon kachikuri ndiga kampalle nga ko nike mogo yadi kana ki pamparanga ma ay kembiri jukuya Allah haygara koda adi yembane digan jogendi gilangai angro jogen ko ni himminu go do ko to sali ko no di digan ko jukunga wana krawni kinya sredi na sukoni aya sunta konni de ay ango tora wanga de nyana ango kor de nyana ango tagma jande nyana kinya sredi bismillah aw lamastum an-nisaa kati ya ruma yime
فلم تجدوا ماء agama kitandi jiya kusu ko mande won wari yanke nyang wajibi nan kama won wari sanja yang wajibi nan kama kusu isu halillage nyawno wal ma yanke kunyati mani ji indi jinga wan torno wal ma ma jinkita kibrenga bismillah ibri agan kare kare ni صعيدا awa munyen sege hon ngoy طيبا ko sennen ngani munyen sege hon ni munyen sege ho imam shafi maga kenni munyan kote se yuramba ne kemma kemba ne ani aw ko mal habindi ko sege dengo munyen nyaren kama gen suna yugo munyen yugo gani na nyugo ni yimbe ma bi kitra golle ma yilla ti soronde ti binde ti barabarande adoka takabanam kon ugahe komi kangi ma anne gamundi e maqal sukulle kibra kun koni gahe o kebrenga mo tamame anya siyura yaw anya sekulle yaw anya gide yaw anya koche yaw asu da dambange gay be dambangu nde komi sapeke daban sapeke abu guranga ado gide so ambana allo tamamene ni aketa ndari yeru ayana gure andagi manan tamame yombo kon bani ni banda bangi ngere binin dambange krien dambange jaga walen dambange ni togo ki dambange nga allo tamamene ni na wuti bakano sa ayana gure ma kangi ndo gore kulle ay billu ko ngoni buguran koni kundo tanda ba tamame tayna antagena yiti antagena solli antagena maray antagena tembi antagena tabia antagena karonga antagena simanga antagena lasonga antagena kamagulle atembe saute hankenda ko be ngara kama Allah wa nake tapi saute ko be ngara kama ni ya ko be ngara kama har Allah usa ndenya kama ke ba Allah wa sulen saunde nya kemo godi Allah wani allo gide mutuna kanne maga har gide ken tiga daga ya bosri abaste ji kan tamaga manandi wal mo nyagara ngalle ni أو لامستم النساء ما كتي يغرون فيقول اللامس والملموس سواء هم بيجا كتي أرانغ كتي هم بيا سوام بانا دي ما يغري كتي يوي سوام بانا كيتي بيجو كوني كتانون دا أرو كتي هونون دا كيتو نغتي يعني يغو كتي يغري ولا يغري كتي يوي أراوتا قنن مغا إن كتي أخا كتي كبير أصل جنبه dagame kitawo ama dagame kitawo yaru binu ko kwanda soba ke tawo ke menan kitenke kuma kunya aru yoy allungan kenda nan katai allungo ke meda hari agama dagame kita kada katai bani parce que anda Allah so Allah tanna ma katai nan katai asali jumbu ama wuta kanne ma in katai ka katai ara dagame kita asali jumbu ara wuta kanne ma ina dagame kita aywa ama kita ga katai abu ngama wuta kanne ma ina kita wa ma kita kibira kenta abu ni darura sabuni aga katimi ange ma wuta kanne ma wanga katai mega amalunge kita di ya kenta hobo ni misali aga tawo no kubani gullingen no kun yugo sabuda haji yugo sabuda ma mobli ndaga ka huma me ken sabuda en tant que ma mobli anti ake ma mobli tawo no mabu medi magara me no ko yugo haji sorla ngeni dabare ba sorla nanga yugo do yagaru duran tawo mabu medi ibrahim aga na tawo me tatigendi anya gare be ma yugo be
anga malunge kitai saligi nga wanga nda saligi bonondi parce que ange ma uta kan ne maga nga lunge ga kitai ay nyugo be maga manya ngare be maga aw saligi bonondi na gatwani ma uta kan ne maga ma kita kimba ne anta bonondi kimba la kuten skon so bonondi nda uta kan ne maga nda kita abono nda uta kan ne maga ma kita abono nda kita na to ma uta kan ne maga abono ma wuta kan ne ma kita ma bunu kan bana sana wasene an wajukundu hora kun tunadi aw la mastumun nisa okuma habin daga tamami nganan kita kemgodi anda nya kemgodi an gana salli hillen tan kama okuma habin ko kemgodi abi hada ma habin ko kemgodi ndi jinya min toro me shafi ma habin di an ga hilana toran nagri an ga hilana bismillah kita himbi ga ngalla tamami ngara ken kori jin kori manandi wala ya garangal lengure wa tamami ngo ngena himbe ara ken koni wa tamami ni mena qammo ta warna ken koni bismillah famsahu kabrenga agam masahinni daga ya gallaqunga ada kitun qarunga Allah taala Allah magri yampanai amagri qafanai amagri kemo da uci kemi kina mo ngeta mame mo na munyen katu nan kitin awa an kitin diga ko ni masai anna katu qari kebren na an nan kitu ko masai anna nya galla ke masai an ga ni na ko bi an ne lagni na otu tangi jembura kata senka gintem fundira na otu tarobane kata tarobane nan kiten katinda su ya an koroso mu ngone ngure so mun patu senka lemmen dingira nan kiten katinda su kini katundi bane kendi gulle kena on yen katunu gari o ke da an kiten kare masan tikin kite garge na otu na so mo sai nga hotti mande anna sawgiri ko anda wurni anu gesu ganto be anna ilar no mo gari wurni kata to laga on no yanga yana ke mo duro mo nganda ke tenga tamami ya ngabuni gide gandai an yana ke mo ko cendai an yana ke mo honda jongan ki tumpiliya anna mulin konko ken wurin awre hitanna sijira kelo ko be keranga de ay kite ni wan ronda yimetu hinne no no yen sabuda ken balle kamay no tana jinga o himbe yana ngana ken yana anna yana jinya agan tamma anna munduna mangara jinya kita ngen sawul anna konko na ko be boy angana nyabani anna girnan salli okuma da abindi fardanu hillin tasallini di tamam bane wasallin do inna ilanu binu go tokini me kella wonyana man la saxohunga anna safu ndo wotrin salli masali hanen kane ango araga hillin ati be sallini halli ango himbe sallini allah kunyana ko to takin de bas tamama nu nyime me ndi ko mana sallen sigindi wakati ke bani ngam bakati watu gillan tamami ina ko sakro sallini di batte
Allah da maningo ya gallaqe ado kitto arna yin katu kutube ga wari kunna sunai Allah ga nati kharakenya anna himbe ko kunna fardan Allah farenga nya konno da wal ma ga nya na ga na ya mo be ko kinni asuna bismillah alam tara ya liange mahayniwa kata yemunga utu nasiban ila takke kini kunga min alkitab illi kitabunga ken yahudi anunga yastaru la garna samunda kumpara uti kandainga iwala murunu inan kun katunundi kandain killenga nyarantiya ken yahudi angulla yede imme hotu nka samunda kun yallida iwa munda kan nan kun katunundi dadai kusawura agari sunanya bani bismillah wallahu Allah ta'ala a'lamu aya tuananga kankun konnunga de kinya sabuna ga wa konnun konna kada akana ga motiya islamin konnin yahudi islam akun konne ken yahudi ne de wada wada su Allah wa konno wada so wa konno ikana tude ogunta to wa kafa awase ya Allah ta'ala bi sana ya ga dangani awase ya Allah ta'ala di mandana ya ga dade kini kharaga hinto Allah na ga de man kama ga besiya Allah wa ga de man ga wasa o kemo ya de nga islaminu ibbe sinden na yahudiya nun yayi igi kenni de mandenya kama in so ka monte ngarantengo ni ya du ina kutu laqebe Allah kara ko gilille ni gaba ki awaseti ke be sanai awaseti ke Allah de mandane kuma golli tige de onda kono golli tige bismillah qaumun ati sirwo min alladhina illi yammunga kunga yahudiya gankago yuharrifuna alkalima iwo tawreta kelima nyillana ثم baka وعده ikiti sagmo kasemma do ken dabarni ويقولون wotini Allah fare mangudonni سمعنا Allah fare ngani wara hoy woda mugu وعصينا o bara do ke konni dati واسمع amma ngudo ke kon sutti bande wonga won kankonni akara no gobe konni ya ga gen no kunda ya kalle gen dabana honni yinda maru kunda bana honni iwa yilla na ko ba koy mo gobe galli de kunyina to ina je kar ora mu ngo bara bismillah واسمع ina te kari mugi غير مسمع yalla nganta tringa ورائنا ina te kar Allah farinda o qawi لين ina kenya toromi henga بألسنتهم inenunga وطعنا ina kenya suwabutandeya suhandeya awa salama gundinandi ina kya koni ina ne wani sami'na wa ata'na ميناكو اسمع واطع مود اسمع غير مسمعين سمعنا واطعنا وسمعنا وعصينا يعني ناكو كوني مغن وري مكانا تافهم ان ياسمع لا كوني كوني موسرك سمعنا واطعنا كينا ميدا خينا مود سمعنا وعصينا amugi annariga wod amu anna mariga wara amu obara ra'ina digan sirengeni arabu kanni halangonga ko ni kananga sirenda ulani ogomi ulani onnagani halangonga ko ni kananga sirenda ngai kunga ko niya gure tanawai ikun kannendi ikuna ko ni kenya sabuda min ar-ra'unat ليس من الرعاية للرعاية فحسن ومن الرعونة فقبيه يكون أكون كي يصبر أنقل لله سلين عندي الرعاية كني قلنا غانا غانا أنقل لهم كتبك الرعونة قوية وقوية يكون أكون كي يصبر إن الدين أنسوها تمني
o ma ko ti hare he kembalo ko hay ku digamu be ko ni aro wure be go ko ma ke anu yimi ngande ke Allah ra kara parce que Allah ko mun gondon to ayi bangayen to wona diga mun ko na tawndi na bondi anda fa wona diga siren go go no ko bure ni aw anta wure anu yimi ho kembalo wure Allah ra kara ayo Allah hay gara kara kibran hujan ska kamade Bismillah ولو أنهم التي دعني أغني كون يهوديان قالوا يغنتني سمعنا ورا دغا ميكي مكو وأطعنا ورا يا مريم باتو واسمع والمي غنيتني باني ترينكي الله فاري وانظرنا ايوا كبرنا انتقادي او اوهيندي كاتوي انا راونا تكتونو لكان خيرا كني نيانا اغام بسمونتا الى غني وأقوم ترين كاندي كاتويا غير مسلمنا انكن تاوندا هودياوا kita Allah farda tarran da bayani annahi mu bana wasaqai allati da akida ngani uzun khairin to mun tarwina Allah fariga bismillah wa aqwama ke Allah ya gara ke ko ina ko mo be inda ken ko tikinya ni khairinga wakian telimunda ولكن ngasa لعنهم Allah la yahudiyan langa di kafirunga yahudiyan tatunguni illa qalila ma ganda hunne يا أيها ya yumenu kungatumundi ira kitabin gine kunga آمنوا angun nantumundi ti honga igara kinyang kande qur'ana ni tumundi danai kitabi dangani kingo kapaga taureta من قبل أن atumundi hongane نتمس oga وجوههم yagalla qubrun qana ونردها wala yagalla qensagandi di halleya أو wala yagalla kambugundi ko hendi nurundo yagalla ko aro lako ni subunga katumundi ti Allah farenga kato begara kenya de aw lana أو نلعنهم katumundi kato bilagara gallanga de كما koy mogombe لأن o gallangani أصحاب السبت sibiti dun konunga ni nyagili marunga وكان أمر الله katonde kato bilagara aga kanila katonde kato bilagara aga nyagili marenga Allah yenunya مفعولا yana de Allah yana de himena wa de ki aya ya ski Allah salam bi ko ga wati gana ndan yahudi asriya ki aya ya ski ga tubi ki aya kanu ki aure amai madina aya ke yang ga wakati ani ga diga tresha agar aya ke mu aga bugu terranga atelimu Allah fare no kuma gila gama digi kara ati Allah fare ati nam ati ngema simana ngoki na ngana ni Allah min kana gilli palle wal Allah min pare ke aya ko kitabe dun gonu katungondi to qur'anai kato bilagara ka kan illa ga halle kato bilagara aga nya gilli parenga ngema sima o me walina to kemanya kibra Allah ra to kinganya kibra ngani me ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ki aya bani umar bin khattab ya ara ki agara ka abu kham ka abu agani yahudiyan karamon goy umar da ki agara radiyallahu anhu ka abu ti ya rabbi amantu ya rabbi aslamtu ya rabbi amantu ya rabbi aslamtu atin kaman to ngondi kaman islamiya kaman to ngondi kaman islamiya akan tuana ni akanu ske digandam buwari kungana koni harem ma akanu ke mure aya sabu uhil to ngondi ayanka wakati nda ayanka intindo aywa ko digandam ko mo ati su aga manya kewnyana kebe ngam manano sa arawnyana aya ki yanga halli har bane gama tongondi kebirenga kewnyani su abane tongondi illo tongondi kebirenga farfi'a gongonde ngri onu ga tongondi bana nyime
ko yunti ay dunan ta gilla abada na ni sere su ko gani yahudiya yi an ga baranya na islamiya dunan lagaru nganda ke aso nyana san kuninga wal mai kana wili ni halle ko hille khallin da surno de na lagaru nganda ke ko ga tin baga yahudiya kama o nyana ke barenga ba ko manin kana wili ni a halle بسم الله إن الله أتي دقري يهودي أن يقول دي هلا كبنتي يكون تورنا كافر أنت يكون تورنا يكون غني هو أنت يكون تورنا إذا من نتا إني تناغتين كوتنا يمبندي يوبكا أوكي دعامي وسا يعني كتاكم باي إن الله تعالى لا يغفر أنت يمبني أن يشرك ومن بالله تيادي ويغفر ما الله هو يهانا دون ذلك أكان تهلا كبير بكا جنوبيا لمن سردا يشاء أغرى خنوية إنا ياها كندا أهلا كبير كوني قطعا أنت كن يهانا كن الله رميني كنا كبال لمني كنا أهلا نيني كي من الله يواي ما كنيا أنا بنيميوا أنا كيفاريوا أنا مليكيوا أنا وليوا أنا جديوا أنا سيوا أنا كيوا أنا قصيوا أنا لامبيوا أنا يديوا أنا هو سيغنديوا أنا هو قجنديوا صومبا سريغا كرانا تو هينغا ما كمودي الله تيما يا حماد انت يا nga sega karana to ambi illa kabane yuru wana ya mo tandalu kida iwaya yo himbe gan tinta atanga na tubi iwan to bulli gan kenda tinta kenga ton gonni lahidu bane de ganga na karatai andal lungi nda ngaya hana agama lungi nda ya hana ewa nga anga na tubi koni akoro mo wuya hede kendi nda tubi nda bane ana mo peut-être ni awon yini kan ta himbe de kendi tubu nyede comment tu dinya sere kiyani sunna dun konu itiqadinga amma al mu'tazila kun islamin nganda karana to junubo jumata Allah ta ganya hana haya ruwari limu kon takinga aya no madu dikinga o sunna no madu dikinga o ash'ar koti jawharan di ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه سلامي بيغا نكرا عندنا أنكرة جنوب نعم توبي كينك من يمبيمو الله مغا إن يشاء عذابه وإن يشاء غفر له عندنا لغادا أنا رغتي عندنا لغادا يمغا yampa nga kesu gani akama akaramogo sira ganda ya sabunga yurubu kesu nyime atogo jinya de ajurubun so nyime ne e annaga mun e kobi nyanke na de kompem bi hade ajurubun su nyime yimbe nya atogo yimbe nya de ajurubun su nyime ya gari na to jalanye a junubu sunyeme har gina ga junubu yana islamin ko ni gani amma tubi akaram mo nya ko karam mo ni wai a junubu sunyeme ko be shahidin qur'an no ne ni ko kudi Allah ne ngore ne de
bismillah ومن ati yemme be يشرك aga hilla kai ti Allah bani na gunga فقد افترى afati hilla kapana anda junubu kutu عظيما anda junubu gare kutu ken qoreni de ko kapa Allah yi garenta qorai garenta qasai garenta bundai ko kon kapai ko aro kon ka huna maniya aro kon ka huna maniko harban wal ahidul ahl yani baninga i gollundi i togonundi i maakutunundi wahidul ahadul fardu samad bismillah ألم ترى alam tara yali anke ma india kata yemmu benu gawi du senundini بل kom yahudiyan ini du senun ni du jaki mi gato ko ani Allah remunga ko ani Allah kananunga anke ngandu mo Allah kayde du jaki ndana Allah ta awara الله Allah taala يزكي من aw yemme senundini يشاء agara ken kamanen kanu titundenga ولا يظلمون inta yembane sutunyana فتيلا awati tamaro kotin nogon gari digande meede alla na kuma senundi sedenga na mo ko yugo wanga ne tawna anga dan du jakki bane anga legu bangani ni sedemi du jakki hina magara ille bu bangani suruna anga dan du ko bane awa alle wube go no hakaru mu denga wayi mi ga mayatu iwa tunu iwa walli Allah wa bangani da komento no anga timmi hirun kamani Allah yi anda komi be senundi baka hilla kapendi nan kanu ti tungundenga kebrenga nan juku sondi nan kaja kebrenga Allah yi mena kin kamani liga anate malikan nangera kanu an kana kanu malikan na kanu jibril ana gangundi kamundi Allah to hulani mun da kana kanu kabundu gonu ngana kanu kebla mun yendu gonu kana wa kanu mi aje pen mani Allah nan sundu hina nan bugo hilla kapindi nan kanu tutundenga na bati en ne undanda na khalas en ne undanda pour Allah rasule be jakina qur'ani kibra be on nanda kinga de bismillah انظر ya rasul Allah ngin nambayni mogombe iga mana garen gudu na sallallahu ta'ala nan dikun Allah re mun waye kunna khananu gare وكفى awase tike gare إثما junubu ya مبينا banganti gani be suwatu yahuda en biti Allah khanay be suwatu limenda Allah ma ألم ترى yahudi yang kirsunu gono kanan kunyani tuanu yani ka abu takawiri bul lashraf badri ga den palle iri makka ira makkan konsu ni wara Allah farenga iro Allah farenna gambonondi agar himbe du karagadi adiga agandiga horon tambolliga aro kwana tagani la idun wonaga wala idun gurjana o kapagai wa hinya mana daga buwan kun yan kun laga ya aligo kuda digo kutoro tanyere yahudiya la kanema umadi asir qore ahari minni kinyi ti yahuri minni kinyi aywa Abu Sufyan ni kanan kan maka di basun dare o kun ta saka garan gidigame akinna Madina an kunna noni kun ta saka kun ngade inde here ga tagaro menaga aga on kin kaso ku yere ko ga no kinai o ma saka kun ngade ko yugo no wala kenya kun nagada aganda dunga kinga
ona rige tay to so mbana muhammadu ko na gondi aga ma rige tikinga asage da halle itikenni maniya ande basin dari boru no hilli hay alkabatate qasdudi ara o yahudi an gonda su ke borra hari yahudi awoni medi ngaki kota ibuda kitaben balleede isujudi borinda ila kenya allah faran ko na sabula ahillandi ka'abuti makan ko tanji kelli ko kana tanji ga bundo ko benu gari ona mekki telliga nan kolonto medi ono gidi mum be alkaba ona lahidu kini alkaba kama nanti okahu hurumin no gondi alkaba jomme nagane o kapana allah farenga ja kaabu to kunno ila kenda bari kini kaba koni yahudiyanu sellandi angunda alkaba hidi adu badil muqaddas bo ke gollewa ko ni ja alkaba ndaraga ma aka mana lu sirunda to akunya na inda imani kungo konni ari woni binyana antaba yahudi ya kunyi meri bore sujude ndani ila kenya yahudi ya undi alkawa daronda undano ila kenya ikun yahudi ya woni kembali yahudi ya woni di alkawa daronda undo bai kumme kembangani ni abu subhanahu tida basin dadi komi har sau kuma kara an gunya ne kitabe gumunga muhammadu yani kitabe gumunga nga ka tirni o gudo muhammadu tungu ni mi ko na killen kama parce que abu subhanahu halqul agoto dini parce que lingimo wara me kama ire awu yahudiyan tu inta borin bi mun awatu inta alkawan bi konni ara famu ke tawoni alla faran ko na ko o sumba na kendi ken sawura himbe intali do ko man kenya me ke tawa mun dane tirni tuni mi bay daiman an na gus bana hay na ngar da bay ngai daiman o dak na o mundi daiman alla wa akimu ni hinu ngane kenna go leñu adinga gatur ne tungu munyi me ko kalle ne tungu ayo edi basu dare angun kalle ne kangai di ogu kalle hijanu murni o nyugo mumburani de wayi gana ire jimpindan ne o jinkini ye wamini ke mu ki gabe o yusu basono ke birenga o aywa e tampindon di mana o mana buru maga ngasana o qatin sonni alla kombe ngo maga yere o hakarenga di o arawangana o kana hurumindi mo keno ko kalen amma muhammadu ari habanu dinangara ara hurumi ngara ara qatin kudu o ko dina bori bati e kenni ho khasenyi muhammadu dinan ho kurumbanye kabuti wallahi an kunyani kille siren kama ya ayya aken kababoy alam tara ya yange mahindi wa ila alladhina katayammunga igara taqikin kunga billi kitabinga iwotongondini ti jibutinga tawutinga borno hilibi abu sana katika sujudu qura banan to ni jibuti banan to tawut ya hega sujudu kunda iwotina gade yemmun dangani kunga kafirawo ti anku yemmu agan kandanda dina yemmunga kunga tongondi
أهدى سبيلا awan kan danta kille من الذين dina yemunga kunga tongondi genga hana konida أولئك atukuni الذين yemunye Allah taala rilanga ومن yemmebe Allah ganda killanga لن تجد anta deman dana ni lahu Allah kumulanga ndenda de أم awara لهم نصيب yalle taqewo ikundangani wa الملك illi hunguma kunga manni maga harbane فإذا hari honda yi maga de kembrenga لا يؤتون yahudi الناس yallanta kinindini serunga hari نقيرا tamaro koten tombemme أم awara يحسدون الناس yahudi anu serun pasida kunu على ما kon kamma Allah gara kinkiniya to Allah faren pasida kunu Allah faren gara fa awa himbe kita Allah ma an binyimma ko kifara ko wahay kem pasida kunu niri ti bane israila he tame ya bana kin kita ya ngabe ya undi gada kem pasida kunu yidi bismillah لقد آتينا آل إبراهيم kebrenga o khara ibrahima dun konunku الكتاب kitabu kusuya de an والحكمة binyimma ko ngabe ngade وآتيناهم moda iku ملكا kaunga عظيما ke koreni de comme Musa comme Daoud comme Suleiman aywa angana Allah faren ngarati ti yagarin kabin mu yagina ma Allah gumi gandai amai du wallahi yagarin ga bayaguya awa Suleiman ka Dauda kamu atau tan kabero kabu yagarin ke ma Allah faren kalle kabu bane Suleiman wugine yagarin ma tumbare ado hore Allah faran kalle kabu bal e an ho ko kunda tugun biti awa ho yene Allah faran kalle kabu ati kim Allah sariya yahudiya daiman e kenchen de kenche ati mudu hiliyai mudu banen ti maka al kayl bi mikyalen ihin sunu kenyi ihin su bismillah ومنهم من يهودي كن تغني في الله فارسننا يمواني كن يمبالي بكا تغني ما أواسي جهنم ويسعيرا أو جبي إن الذين يمو بينو كنغا كافرا توقو آيانا واجبي ونا كلني يمبي قورني بريو بري نضجت جلودهم إحاتون غندام موي كلي بيبيينا ونا حاتوكو هراو حاتو يا وايرا كينغن هو بيندي كتناي ليذوقوا ونا كينغنا من صابورا كو صابورا إنا تمي العذاب يانغان كتايغا إن الله تعالى كان أماغري عزيزا نندانا يا حكيما أماغري كمو نندانا يا الله كمو ودي الله سبحانه وتعالى جهنم كلين تانو غانتا كنتانو nanti ngana bi ngana awa karabana nyeme kentano de Allah ti hate ngana bi na nyeme bane aw tla karna sage imo wonde kare janama dunge leri bane no gondi aw bini na nyeme takame ta aw bini na nyeme aw sage ni mo gondi aw bini na nyeme aw sage ni mo leri bane no gondi takame Allah wo rigana ni darondi ko sawra yi bengo heseri ya mobe serbano serbani awu darono komi wodi gire mo gomme aw barakatono ko be bitu sekretare ndira ko sawra yi bengo heseri ya mobe kanno sunni bengo bismillah والذين الأديم مبينوا كونغا توني إغرا كل سرون كل واجبي أغنى كلني الجنة غورني ولا لكم أورنو أتغيون رأي تمري خالدين وما ينقدر يمنيا أرجنة كدي بدا لهم أزواج كاغون يغرو ودنغي أرجنة كدي سنني وندخلهم ونيروني سراهدي ذليلا أسراهم جني سراهو بيغني asrahun denni ke ngurna asrahun du man denni kiyentano ago asrahun nyamana abjanna asrahu kiyentano ago wagirni zillan dalila anni man tenni allingenni bitentadi ko bentadi kanu yentadi
arjanna uron tano kien tano arjanna khaso nyimen tano sanen tano arjanna sunnoro duro misali be wa arjanna idunari yene la hajri ngana bu na quraym bangandi kata kiem la gabu kina misali bitin tadi qure dana garan den tadi kiem mabu akure nga hay khason tano imbe qure nga wama kina dana misali serega nda mun dai wa mun nan kenge wakati gibe laqu na tere tidui yadun nasu yadun na bugu meri tiduya annasaw kon koy mendan an hadi ngo kenge da koni wa annasaw natu an ana mun daga ngo gilli na ngo kure lonni ana ahanya tidui kon bendo sanga son tagante ngono no konsu ngana lumana imin bay no ko be kenya ke mo ndambe ya ngina kunduma arjanna ko ni i kaman sabo ala lumuni arna kino sadaqallahu alazim arna timman ko na khairi kino na khair no la khairi na kusni ben golum arjanna kino ha firdausi ma ne allah ko musri no ya faran kanana